Господь Бог наш, тебе простое володарство. Написано володарство. Доброславенно володарство. Полтора небесных тешителя Духу истины. То есть всюду присутствует, все наполняешь скарбницы добра жития, подать упадейся в нас, и очисти нас от всякой нечистоты, избав добра душа наша. Слава ж Тебе, Богу, земной мир, в людях доброй воли. Господи, устя наша отвердишь, и уста наши будут певать хвалу Твою. Аминь. Доброславенное володарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заусёды на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, владару небесный, сутешальнику Духу правды, Ты всюду присутствуй, все наполняешь, скарбница добра и життя подавша. Прийди, посетите нас, и отпусти нас от усього благого, и избав доброй души наша. Святый Боже, святый мостный, святый несмиротный, помилуй нас. Святый Боже, святый мостный, святый несмиротный, помилуй нас. Святый Боже, святый мостный, святый несмиротный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды. Господи, очисти грехи наши, владару даруй бесчинстве наши, святый наведай оздоровение мочи наши деля Твоего имя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Отче наш, який есть на небесах, нехай святится имя Твое, нехай прийде володарство Твое, нехай буде воля Твоя, як на небе, так и на земле. Хлеб наш наземный дай нам сегодня, и даруй нам провины наши, как и мы даруем виноватым нам. И не уведи нас в спокусу, а избав нас от злого. Бо Твое есть володарство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заусёды на веки веков. Аминь. Господи, помилуй, 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 помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Придите, поклонимся владару нашему Богу, придите, поклонимся и припадем до Христа, владара нашего и Бога. Придите, поклонимся и припадем до самого Христа, владара и Бога нашего. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, Ты великий на устью, Ты отранувший увеличий красу, Ты окутавший светлом быцем плащом, Ты расстегнул его быцем шатер, хороны Твои над водами поставил, Ты робишь славу колесницу себе ходишь на крылах ветру, Ты чинишь ветры посланцами Твоими и слугами Твоими полыми огню, Ты умацовал землю на основах ее, не потеснится по век веков, безднью быцем мокротую покрыл Ты ее, воды над горами стали, от погрозы Твоей еды взад подались, от грому голосу Твоего задрожали. Горы уснялись, а долины зашли в место, якие Ты им назначил. Ты установил межи, яких к ним не перейти, как не покрыть снова землю. Ты посылаешь границы уроки, что плывут в долинах меж гор, в них пьют все зверы польные, ослы дикие, и смогу свою гасят. Коля их птушки небесные живут, меж скал чудный спел их. Скоро Твоих наводняешь горы, земля полнится плодом хворов Твоих. Ты выращиваешь траву для живел и зелено пожиток человеку, чтобы он мог сдобыть себе ежи земли. Вино, что веселит сердце человека, оливу, что робить твар светлым, хлеб, что сердце человека убое. Рыбы низинные маются достать солку, кедры лиманские, что их насадил. Там птушки мои гнезды свои гусиное жилье возвышается над ими, горы высокие для диких козов, ширины скалы, усходишь для грызунов. Ты сварил месяц, как показывал поры, солнце знает час заходу своего, посылаешь темру и надыходит ночь, под час якой выходит все зверы лесные, лянят и рыкают, шумящие добычи, просячи у Бога споживы себе, як только солнце взрит, они ховаются и кладутся в логовах своих, выходит человек из храмов своих и до работы своей до вечера. Я Твое богатство творил Твоих, Господи, Ты все мудро створил, земля полная створением Твоих. Твой море великое и просторное, вы им рухается без царению зверов великих и малых. Корабли плавают, свои какие-то кровничные там, Бога Ты створил на потеху себе. Усеяны чекают от Тебя, как Ты дал им споживу свой час. Ты им даешь, и ему подбираешь, расчиняешь руку Твою, и они полнится всяким добром. Колишь Ты отвертаешь тварь Твой от их, и они тревожатся, дымаешь дух от них, и они гибеют, и в пыл снова вертаются. Посылаешь духа Твоего, и обживаешь, и Ты обновляешь тварь земли. Нехай слава Господня, и отрывали завет Твоего, потешится створу Твоих. Чем глянет на землю, и она дрожит, заградится до гору, и дымятся.
Разучу життя моє, буду хвалити Господа, буду в пісні славити Бога моєго, покой буду жити. Нехай приємна йому буде пісня моя, я радуюся в Господі. Нехай щезнуть грешники з землі, нехай не буде больше негодников. Благослови душа моя Господа, сонце знає час заходу своєго, ти посилаєш темру, і не виходить ночь. Де твоє багатство твороти, Господи, ти все мудро створив. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, тепер і завсёды, і на віки веков. Амінь. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. У миры Господу помолься. Господи, помилуй. За мир, звышение, узбавление душ наших Господу помолимся. Господи, помилуй. За мир во всем свете, добрый стан святых Божий, церковь, изъеднание усіх Господу помолимся. Господи, помилуй. Эту святую церкву и тых, кто с верою, пошаной и страхом Божьим увоходить о ее Господу помолимся. Господи, помилуй. За Господара нашего сусветного патриарха Варфоломея, за почестных святоров диаконов у Христе, за все духовенство и людей Господу помолимся. Господи, помилуй. За Литву, за Украину, и за нашу Беларусь, и за наш белорусский народ, за стойкость у веры и мужность Господу помолимся. Господи, помилуй. За гэты город, за все города и краины, и за верных людей, что живут у их, Господу помолимся. Господи, помилуй. За доброе надворье, за богатый урожай плодов земных, и за часы мирные, Господу помолимся. Господи, помилуй. За подорожных у моря и на земле у поветры, за недужных, за несправедливо зневоленных сестер и братов наших, и за их избавление, Господу помолимся. Господи, помилуй. Каб нам выбавиться от усякого смутку, гневу, беды и недоли не старших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Оборони, избав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, помилуй. Усе святую, беззаганную, наибольш добрословенную, славную владарку нашу, Богородицу Вечно Деву Марию, за всеми святыми помянувши сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдамо. Господи, щедрый, милостивый, долготерпливый и многомилостивый, выслухай молитву нашу, почуй голос моления нашего, покажи на нас знамение на доброе, поставь нас на шлях Твой, к обходить нам у истине Твоей. Узвесели сердце наше, как мы боялись имя Твое святое, бо Ты великий творишь цуды. Ты единый Бог, и нема подобного Тебе сярод богов, Господи. Ты моцный у милости и добрые усилия, как да помогать, утешать и ратовать усіх, кто сподеется на Твое святое имя. Бо Тебе належит всякая слава, пошана и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Господи, Тебе кричу, пошуй меня, пошуй меня, Господи. Господи, Тебе кричу, пошуй меня, будь уродливый до голосу моления моего, коли я кричу Тебе, пошуй меня, Господи. Хай моя взыдет до быть дело, я хряй вечерняй, будет вздымание рук моих, пошуй меня, Господи. Выведите, иду Тебе, Господи, Господи, пошуй голос мой. Злочинное борется, отбирается, все не радости, лапу творцу и владароту снегу. О, беззаконные и неверные, это я не отдаюсь на суд того, кто судит живых и мертвых, и решует муки для того, кто лежит и все терпений. Долго терпливый, Господи, великая милосердность Твоя, слава Тебе. Хай уши Твои будут влажливыми до голосу моления моего.
падая на смерть, владара, соправил их не сын беззаконный, и споткаемся их не загоны. Заховай, Господи, души наши от такой бесчеловечности, у невыказной долготерпимости Твоей. Мудрость, стань Мароуна. Святого, годное, святое, славы, несмиротного и Царя Небесного, святого, благословенного Иисусе Христе, доживший до заходу солнца и убачивший вечернее светло, славим Отца и Сына и Святого Духа Бога, достойно есть на всякий час чистыми голосами петь хвалу Твою, Сыне Божий, что даешь житё, верным свет славитель. Будем уважливыми миру сим. И Духу Твоему, Прокимент он третий, выбав мяне, Господи, от человека благого, и от гвалтовника заховай мяне. помяни, Господи, от человека благого и от волновника заховай. От их, что ховают благие намеры у сердцах своих. Помяни, Господи, от человека благого и от волновника заховай. Выбав мяне, Господи, от человека благого. Волновника заховай мяне. Мудрость читание книги выходу. Господь сказал Моисею: «Иди до людей и скажи им, хай рихтуються сьогодні і завтра, нехай помиють вопратки свої і будуть готові на третій день, бо третього дня Господь сиде на гору Синайскую перед усіми людьми. Признач людям межи вокол гори і скажи їм, стережитеся, каб не узыходить на гору і не докранаться до її подножжа. Бо хто докранеться до гори, буде покараний смертю, хто навод докранеться до її рукою, буде побитий каменями або прострелений стрелою. Чоловік ці живьола не можуть заставатися живими. Коли ж почують голос труби і хмара одійде від гори, тоді хай узидуть на гору. Моїсей сійшов з гори і загадав людям приготуватися, і помили вопратки свої. Тоді сказав людям: будьте готові за 3 дні і не наближайтеся до гори. Третього дня раніцей роздалися громи і маланки, і густая хмара покрила гору, і був чутний гук могутної труби, так що увесь народ у стані дрижав у страху. І Моїсей вивів увесь народ насустрач Богу і поставив його ля подножжя гори. Гора ж Синайська була уся сповита димом, бо Господь сишов на її у огні, і дим узнімався від її битцем з печі. А люди сполохалися вельми, голос трубов усьо мацнів. Моїсей говорив, а Господь отказував йому сярод грому. Дорогие браты и сестры, вось гэтае чытанне кнігі выхаду, гэта аповед пра тое, як у старым запавеце Господ з'явіўся Маісею і перадаў закон. І мы бачым вось гэтую неймаверную дыстанцыю паміж Богам і чалавекам, што нават хто наблізіцца да той гары, дзе Господь, ён будзе пазбаўлены жыцця. І што людзі, калі бачаць вось гэтую веліч Божую, яны трымцяць у страху. Чаму гэтае чытанне чытаецца сёння? Бо сёння мы бачым іншы вобраз Бога. Бог, які прыходзіць да нас не ў жаху молній і не ў страху таго, што калі мы наблізімся да Яго, мы будзем пакараны смерці. Гэта Бог, які амывае людзям, якія разам з ім ногі. Гэта Бог, які прыбірае усякую дыстанцыю паміж сабою і людзьмі. Гэта Бог, які аддае сваё цела і кроў, каб мы маглі з ім у поўнай меры з'яднацца.
Мудрость, прокимент он, третий уладары земные собрались разом на Господа и на Его помазанника. Скажем усе досевши до сього розуму нашого, скажем. Господи, всеуладный Боже, и Отцу наших, молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Так само молимся за Сподара нашего, Всесветного Патриарха Варфоломея. Просто. Заступи, избав, помилуй, малые к тебе. Малые. Заступи, избав, помилуй, и заховай нас, Боже. Усе святую, беззагалую, найдобрословеннейшую, славную владарку нашу Богородицу и вечно Деву Марию с всеми святыми, помянувшие сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Боже святий, який спочиваєш сирот святих, якого трисвятим голосом Серафіми опівають і херовіми славословить, якому поклоняються всі небесні сили. Ти привів усьо з небиту до биття, створив чоловіка поводле в образу Твоєго і подобенства, і упригожив його усіми Твоїми дарами. Ти даєш тому, хто просить мудрості, розум, і не погарджаєш грешникам, але призначив покаяння для уратування. Ти удостоїв нас, покорних і невартих дітей Твоїх, і у гетий час стать перед славою святого Твоєго охвярника, і належне Тобі поклонення і славослов'я приносить. Саму ладару, прийми із вуст у нас грешних трисвятую песню, наведай нас добростю Твоєю, пробач нам усякое согрешение, свядомое и несвядомое, освяти наши души и телы, и дай нам праведно служить Тебе во усі дні життя нашего, по молитвах Святой Богородицы и усіх святых, які от веку Тебе догодили. Бо Ты, святый Боже наш, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Прибирай. Прибирай уже, не Добрословенный, кто приходит в имя Господне. Имя Господне. Аминь. Будем уважливыми миру сим. Мудрость прокимент он третий, уладары земные собрались разом на Господа и на Ягоного помазанника. Уладары земные собрались разом на Господа и на Ягоного помазанника. Чого метусятся народы, и люди думают марное. Земные собрались разом на Господа и на Ягоного помазанника. Уладары земные собрались разом на Господа.
Будем уважливыми читання першого листу апостола Павла до Коринфянам. Сядайте, браты и сестры, что я принял от Господа, то я и передал вам, что Господь Иисус у ту ночь, коли был выдаден, и взял хлеб, и отдавши подяку, разломал и сказал: «Берите, ешьте, это тело мое, что за вас ломится, робите это на успомин про меня». Так само и чашу после вечери, кажучи: «Гэтая чаша, новый заповед у моей крови, робите так кожный раз, коли будете пить на успомин про меня. Бо кожный раз, коли ясте гэты хлеб и п'яте гэтую чашу, обвящаете смерть Господнюю, аж покуль ён не прыйдзе. Тому той, хто буде єсти хліб або пить чашу Господню недостойно, винен буде тіла і крові Господній. Дик хай кожний випробовує себе самого, і тоді єсть той хліб і п'є тую чашу, бо той, хто єсть і п'є, не зважаючи на тіло Господнє, у присуд собі єсть і п'є. Вось чому у вас так шмат нядужих і хворих, і ці мало помирає, коли ж самі себе осудим, не будем осудженные, коли ж Господь нас судит. Ён нам нагадывая, каб нам не быть осудженными разом со светом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вороги, благословений той, хто дбає про недужого і убогого. Вороги мої говорять обо мне злосливо, коли ж ён помре і коли загине ім'я його. Читай молитву перед. Нават той, хто єв хліб мой, узняв п'яту свою на мене. Мудрость, стань, Марона, выслухаем Святое Евангелие, миру сим. Поводле Матфея Святого Евангелия читание. Сказал Господь вучням своим: «Ведайте, что праз 2 дні буде Пасха, і Сын Чоловечий буде видадений на укрижування». Тоді собралися першосвятари, книжники і старейшини з народу у першосвятара на ім'я Каяфа і домовилися подступом схопити Ісуса і забити. Але казали, тільки не у свята, каб не узнялося обурення у народі. Коли Ісус був у Бетанії, у домі Симона Прокаженого, подошла до яго жанчына, якая мела алябастравы збан каштоўнага алею і выліла яму алей на галаву, калі ён узлягаў за сталом. Убачыўшы гэта, вучні ягоныя абурыліся і сказалі: «Навошта такое марнатраўства? Можна было б прадаць за дарагую цану і раздаць бедным». Але Ісус, заўважыўшы гэта, адказаў ім: «Навошта робіце прыкрасць жанчыне? Яна зрабіла добрае для мяне. Бо убогіх заўсёды маеце з сабою, а мяне не заўсёды маеце. Узліўшы гэты алей на маё цела, яна падрыхтавала мяне на пахаванне. Сапраўды кажу вам, дзе толькі па ўсім свеце будуць абвяшчаць гэта Евангелие, будуць казаць і пра тое, што яна зрабіла, на ўспамін пра яе». Тады адзін з 12, які называўся Іуда Іскарыёт, пайшоў да першасвятароў і сказаў: «Што хочаце даць мне, і я вам выдам яго». І вызначылі яму 30 срэбнікаў. З таго часу ён шукаў зручнага выпадку, каб выдаць Ісуса. У першы ж дзень прасноўкаў прыйшлі вучні да Ісуса, кажучы: «Дзе хочаш прыгатаваць табе спажываць Пасху?» А ён сказаў: «Ідзіце ў месца да аднаго чалавека і скажыце яму: настаўнік кажа, час мой блізкі. У цябе зраблю Пасху з маімі вучнямі». Вучні зрабілі, як загадаў ім Ісус, і прыгатавалі Пасху. Калі ж настаў вечар, ён узлёг з 12 вучнямі. Ісус, ведаючы, што Айцец даў яму ўсё ў рукі і што ён ад Бога,
Выйшаў і да Бога ідзе, устаў за стала, зняў з сябе верхнюю вопратку і, узяўшы рушнік, падпярэзаўся. Пасля наліў вады ва ўмывальніцу і пачаў мываць ногі сваім вучням і выціраць рушніком, якім быў падпярэзаны. І падыходзіць да Сымона Пятра, а той кажа яму: «Господі, ці ж табе абмываць мае ногі?» Ісус сказаў яму ў адказ: «Што я раблю, то цяпер ты не ведаеш, але даведаешся пасля». І кажа яму Пётр: «Увек не ўмыеш ног маіх». Ісус адказаў яму: «Калі не ўмыю цябе, не будзеш мець часткі са мною». Тады адказаў яму Сымон Пётр: «Господі, не толькі ногі, але і рукі і галаву». І кажа яму Ісус: «Абмытаму трэба толькі ногі абмыць, бо ўвесь чысты. І вы чыстыя, але не ўсе. Бо ведаў, хто прадасць яго, дзеля гэтага сказаў: не ўсе вы чыстыя». І калі ж абмыў іхнія ногі і апрануў сваю вопратку, зноў узлёг і сказаў ім: «Ці ведаеце, што я зрабіў вам? Вы называеце мяне настаўнікам і Господам, і добра кажаце, бо я ім ёсць. Дык вось, калі я, Господ і настаўнік, памыў вам ногі, дык і вы павінны абмываць ногі адзін аднаму. Я даў вам прыклад, каб як я зрабіў вам, рабілі і вы. Сапраўды, сапраўды кажу вам, слуга не большы за свайго гаспадара, і пасланец не большы за таго, хто яго паслаў. Калі гэта ведаеце, дык шчаслівыя вы, калі гэтае будзеце рабіць». І калі яны елі, сказаў ім: «Сапраўды кажу вам, што адзін з вас прадасць мяне». І моцна засмучаныя пачалі гаварыць яму, кожны з іх: «Ці не я гэта, Господі?» Ён жа сказаў у адказ: «Той, хто памачыў са мною руку ў місе, той выдасць мяне, бо Сын чалавечы ідзе, як аб ім напісана. Але гора таму чалавеку, праз якога Сын чалавечы прадаецца. Лепш было б гэтаму чалавеку не радзіцца». Сказаў і Іуда, які прадаў яго: «Ці не я гэта, Раві?» Кажа яму: «Ты сказаў». Калі ж яны елі, Ісус узяў хлеб, дабраславіў яго, разламаў і даў святым сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце, гэта цела маё». І ўзяўшы келіх, ён, учыніўшы падзяку, даў ім, кажучы: «Піце з яго ўсе, гэта кроў мая новага запавету, што праліваецца за многіх для адпушчэння грахоў. Кажу ж вам, што ад гэтага часу не буду піць з гэтага вінаграднага плоду аж да дня, калі буду піць з вамі новае віно ў валадарстве айца майго». І адспяваўшы псалмы, пашлі на Аліўную гару. Тады сказаў Ісус: «У гэту ноч вы ўсе усумніцеся ва мне. Бо напісана: удару пастара і разбягуцца авечкі. Пасля ж майго васкрасення апярэджу вас у Галілеі». І Пётр сказаў яму: «Калі нават усе усумняцца ў табе, я ніколі не усумнюся». Адказаў яму Ісус: «Сапраўды кажу табе, у гэту ноч, перш як запяе певень тройчы, адрачэшся ад мяне». І кажа яму Пётр: «Калі б мне прыйшлося памерці з табою, то не адракуся ад цябе». Так гаварылі і іншыя вучні. Тады прыйшоў Ісус з імі ў сад, званы Гефсіманія, і кажа вучням: «Пасядзіце тут, пакуль я адыду і памалюся там». І ўзяўшы з сабою Пятра і двух сыноў Завядзеевых, пачаў тужыць і сумаваць. Тады сказаў ім: «Сумная душа моя аж да смерти. Пабудьте тут і трывайце са мною». І адышоўшыся крыху, прыпаў тварам да зямлі і, молячыся, казаў: «Ойча мой, калі магчыма, хай абміне мяне гэтая чаша, аднак не як я хачу, але як ты». І з'явіўся яму анёл з неба, умацоўваючы яго, і поўны тугі ён яшчэ мацней маліўся, і быў ягоны пот, як густыя кроплі крыві, што капалі на зямлю. І устаўшы ад малітвы, ён прыйшоў да вучняў і знайшоў, што яны спалі. І кажа Пятру: «Гэтак не маглі вы і аднае гадзіны трываць са мною? Не спіце і маліцеся, каб не ўпасці ў спакусу. Дух бадзёры, але цела слабое». І зноў другі раз, адышоўшы, маліўся, кажучы: «Ойча мой, калі гэтая чаша не можа мяне абмінуць, каб мне не піць яе, хай станецца воля твая». І прыйшоўшы, ён зноў знайшоў, што вучні спалі, бо вочы іх абцяжэлі. І пакінуўшы іх, адышоўся зноў і маліўся трэці раз, паўтараючы тыя ж словы. Тады вярнуўся да вучняў і кажа ім: «Усё яшчэ спіце і адпачываеце? Вось настаў час, і Сын чалавечы выдаецца ў рукі грэшнікаў. Устаньце, пойдзем. Ужо блізка той, хто выдае мяне.
Калі ён яшчэ гаварыў, вось прыходзіць Іуда, адзін з 12, а з ім вялікая грамада, з мячамі, кіямі ад першасвятароў і старшыняў народу. Здраднік ягоны даў ім знак: каго пацалую, той і ёсць, бярыце яго. І адразу, падышоўшы да Ісуса, сказаў: радуйся, раві, і пацалаваў яго. А Ісус сказаў яму: дружа, рабі тое, на што прыйшоў. Тады, падышоўшы, усклалі рукі на Ісуса і ўзялі яго. І вось адзін з тых, што былі за Ісусам, працягнуўшы руку, дастаў меч і, ударыўшы слугу першасвятара, адсек яму вуха. Тады сказаў яму Ісус: схавай меч твой на сваё месца, бо ўсе, што бяруць меч, ад меча загінуць. Ці думаеш, што я не магу цяпер упрасіць айца, каб даў мне больш за 12 легіёнаў анёлаў? Але як жа тады збудзецца напісанае, што гэтак мусіць стацца? У той час Ісус сказаў натоўпу: быццам на разбойніка вы выйшлі з кіямі і мячамі ўзяць мяне. Штодня сядзеў я з вамі, навучаючы ў святыні, і вы не бралі мяне. Усё гэта сталася, каб збыліся пісанні прарокаў. І тады ўсе вучні, пакінуўшы яго, паўцякалі. Тыя ж, што схапілі Ісуса, завялі яго да першасвятара Каяфы, дзе сабраліся кніжнікі і старэйшыя. А Пётр ішоў за імі здалёку, аж да дому першасвятара. Тады, увайшоўшы ў двор, сеў сярод слугаў, каб пабачыць канец. А першасвятары і старэйшыя і ўся высокая рада шукалі сведчання супраць Ісуса, каб пакараць яго смерцю. І не знайшлі. Хоць шмат хлуслівых сведкаў прыходзіла. У канцы 2 хлуслівых сведкі, прыйшоўшы, сказалі: гэты казаў: магу зруйнаваць святыню Божую і ў 3 дні адбудаваць. Тады першасвятар, устаўшы, сказаў яму: нічога не адказваеш на тое, што яны кажуць супраць цябе. Але Ісус маўчаў. А першасвятар сказаў яму: заклінаю цябе Богам жывым, скажы нам, ці ты Христос, Сын Божы? Ісус кажа яму: я той, як ты сказаў. І яшчэ скажу вам, як цяпер убачыце Сына Чалавечага, які будзе сядзець па правай руцэ ўсемагутнага і прыйдзе на хмарах нябесных. Тады першасвятар разарваў сваё адзенне, кажучы: ён блюзнерыць. Нашто нам яшчэ сведкі? Вы чулі ягонае блюзнерства. Як вам здаецца? Яны адказалі: варты смерці. Тады пачалі пляваць яму ў твар і біць кулакамі, іншыя білі яго па шчоках, прыгаворваючы: скажы нам, Хрысце, хто ударыў цябе? А Пётр сядзеў у двары. Аж тут падышла да яго адна служанка і кажа: і ты быў з Ісусам Галілейцам. Ён жа перад усімі выракся, кажучы: не ведаю, што гаворыш. А калі ён падыходзіў да брамы, убачыла яго іншая служанка і кажа тым, што там былі: ён быў з Ісусам з Назарету. І ён зноў запярэчыў з клятваю: не ведаю гэтага чалавека. Крыху пазней тыя, што стаялі, падышлі і сказалі Пятру: ты сапраўды адзін з іх, бо і гаворка твая выдае цябе. Тады Пётр пачаў клясціся і бажыцца: не ведаю я гэтага чалавека. І ў тую ж хвіліну запяяў певень. Пётр згадаў словы, якое Ісус сказаў яму: перш як запяе певень, тройчы адрачэшся ад мяне. І выйшаўшы адтуль, горка заплакаў. Калі ж настала раніца, усе першасвятары і старшыні народу склікалі раду аб Ісусе, каб яго забіць. І звязаўшы яго, завялі і выдалі Понтыю Пілату, намесніку. Скажем уседуся, є душі, досягу розуму нашого, скажем. Господи всевладный, Боже Отцов наших, молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Так само молимся за великого Господа нашего, сусветного патриарха Варфоломея, за просвитеров, диаконов, монахов и за усіх у Христе, братов и сестер наших. Так само молимся Тебе, Господу Богу нашему, почуй голос моления нашего и молитву, и помилуй детей Твоих,
усіх, хто сабраўся на гэтую літургію, усіх парафіян святого храма гэтага. Ласкаю і щодростями Твоими задоволю все просьбы их, выбачь ему все провины, вольные, межвольные, нехай добро будут принятые молитвы и милостины их перед посадом володарства Твоего, и оборони нас от ворогов бачных и небачных, от усялякой напасти, беды и горы, и хвороб збав, и подай здоровье с долголетием, скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Так само молимся за усіх несправедливо зневоленных брату и сестер наших, за их наихудшейшее вызволение. Скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Каб мы под уладою Твоею завжди ахаваныя Тебе славу узносили, Айцу и Сыну и Святому Духу, цяпер и заўсёды и на веки веков. Зраби меня сегодня, Сыне Божий, удельником Твоей тайной вечеры. Я не здраджу ворогам Твоим тайны, не дам поцелунку, як Иуда, лек разбойник, вызнаю Тебе, успомни меня, Господи, в владарстве Твоим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Зраби меня сёння, Сыне Боже, удельником Твоей тайной вечеры. Я не здраджу ворогам Твоим тайны и не дам поцелунку, як Иуда, але як разбойник вызнаю Тебе. Успомни меня, Господи, в владарстве Твоим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Зраби меня сегодня, Сыне Божий, удельником тайной Твоей вечеры. Я не здраджу ворогам Твоим тайны, не дам поцелунку, як Иуда, але як разбойник вызнаю Тебе. Успомни меня, Господи, в владарстве Твоим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Святарство Твое нехай помяне Господь Бог во владарстве Своим завжди, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Святарство Твое нехай помяне Господь Бог во владарстве Своим завжди, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Великого Господа нашего, сусветного патриарха Варфоломея, нехай исполнить Господь Бог в владарстве Своим завжди, теперь и завсёды, на веки веков. Аминь. Усіх митрополитов, архиепископов, епископов, усіх святоров, монахов, монахинь, нехай исполнить Господь Бог в владарстве Своим завжди, теперь и завсёды, на веки веков. Аминь. И усіх вас, правоверных христианов, нехай помяне Господь Бог во владарстве Своим завжди, теперь и завсёды, и на веки веков.
Господи Боже наш, який створи нас в этой життю, показання шлях избавлення давно на вілі небесних тайнам. Ти той, який силою Святого Духа покликав нас на эту службу діляння. Господи, в добрині Твоїй дай нам бить достойными слугами Твоего нового заповета, выконавцами Твоих тайнов. Деле великой Твоей милосердности прими нас, які наближаемся до святого охвярника, и зраби нас годными приносит Тебе эту духовную охвяру за наши городские и людские провины, и принявши ее на Твой, на небесный духовный охвярник, как одно слово духмяность духовную, пошли нам взамен ласку Твоего Святого Духа, глянь на нас, Господи, на эту службу, и прими ее так, как Ты принял дары Авеля, охвяры Ноя, телопаление Авраама, святарские службы Моисея и Аарона, охвяры за покой Самуила, як Ты ласкаво принял от святых Твоих апостолов, эту соправдную службу, так у добрыни Твоей прими гэтые дары з наших грешных рук, каб мы, оказавши все достойными служить Тебе бездоганны Твоему святому охвярнику, могли отрымать з нагороду верных и разважных служителей Твоих. Страшный день Твоей справедливой расплаты. Дополним молитву. Дополним молитву нашу Господу. За ускладенные почестные дары Господу помолимся. За святый храм гэты, за тых, кто з верою пашаны і страхом Божим уваходить у яго, Господу помолимся. Каб позбавиться нам от усякого гора, гневу, беды неостачи, Господу помолимся. Оборони, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Кабы весь день был досконалым, святым, мирным и безгрешным, у Господа просим. Ангела миру, верного наставника, охотника души, тела у наших, у Господа просим. Пробачение, выбачение грехов и провин наших, у Господа просим. Доброго и корыстного душам нашим, миру для света у Господа просим. Остатній час життя нашого у мирі і покаянні провести у Господа просим. Християнського скончення життя нашого, безбольного, непосоромленого, мирного і доброго отказу на страшному суді Христовим просим. Усей святую, беззаганную, наибольш добрословенную, славную володарку нашу, Богородицу, вечно Деву Марию, за всеми святыми помянувши сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдамо. Шодростями одинородного Сына Твоего, с яким добрословенно Ты, с пресвятым и добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды на веки веков. Миру сим. Узлюбим один одного, капу однодумности вызнавать. Христос посеред нас. И есть, и будет. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Понятно. Передай Николаю, что да. Христос посеред нас. 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 Так, про кого-то забудься. Христос посеред нас. 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 Здесь хвилиночку. Николай, первый. Зверы, до мудрости будем уважливыми.
Я забыл. У одиного Бога Отца, усевладара, Творцу неба и земли, всего бачного и небачного, и у одиного Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного от Отца народженного перед всеми веками, святло, светла Бога истинного от Бога истинного, народженного, нестворенного, одиносудного, зайцом праз якого все сталося, якителя нас, святителя нашего избавления, сышел с небес, и утелеснился Духа Святого, Девы Марии, став человеком, был распятый за нас при Понтии Пилате, и покутовал, и был похован, и воскрес у третий день згодно с Писанием, и взошел на небесы, и сядет праворучайца, и знов придет в славе судить живым и мертвым, и его владарству не будет конца. И у Духа Святого Господа Животворчего, який ялиться сиходить, якому разом зайцом и сыном поклоняемся, и якого славим, який говорил про пророков, у одиную святую, повсюдную и апостольскую церкву, вызнаю одно крещение теля от тушения грехов, шагаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом, уважливо святое хверование у миры приносить. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и супольность Святого Духа будет за всеми вами. Узнимем сердце. Подякуем Господу. Владару усіх, Господи, неба и земли, и усіх створений убачных и необачных, Ты сидишь на посаде славы и узираешься в безмежные дали, отвечно небашно, недоступный, необдымный и неизменный. Ты, Отец Господа нашего Иисуса Христа, великого Бога и Избавителя, надеи нашей, який з'является в образом Твоей добрыни, верной печаткою Твоего подобенства, показываешь у себе Тебе, Ойче, Словом живым, правдивым Богом, с предвечной мудростью, життем, освячением, соправдным святлом. Праз Яго Дух Святый объявился, Дух правды, дар усыновления, порука будучи спадщины, початок вечных добротов, животворчая сила, граница святости, силу якого всякое разумное и одуховленное створение служит Тебе и безупынно Тебе хвалить. По Тебе служить увесь свет, Тебе хвалить анёлы, арханёлы, посады, господарства, початки, улады, силы, шматоки херувимы, навокол Тебе стоят серафимы, 6 крылов у кожного, 2 заслоняют твари свои, 2 ноги, 2 летают, безупинно перекликаючися між собою, і нестиханними голосами переможную песню п'ють, устикаючи, пропіваючи і кажучи. Святий, святий,
гэтымі добрословенными силами человеколюбны владаруем и грешные ускликаем, кажучи, сапраўды ты святы и все святы, и праведны во усіх учинках твоих, и нема меры величи славы твоей, бо правдивым судом ты справедливо навел на нас усё, что здарилося з нами. Ты, Боже, створив человека з пилу земного и ушанувавши его образом твоего подобенства, поселив его у раї осолоди, обяцаючи несмиротное житье и користание вечными добродами узамен за послушенство Твоим приказаниям. Коли ж ён, поддавшийся змеиной спокусе, не послухав Тебе, истинного Бога, який его створил, и своим проступком отдав себе под уладу смерти, Ты, Боже, справедливым Твоим судом вигнав его з раю на гэты свет и вернув землю, з якой ён был узятый, установлюючи йому збавлення про задрадження у самим Христе Твоїм. Бо Ти, добрий, не одвернувся з усім от створенню Твоїх, і не забив творов рук Твоїх, але наведав їх шматликими способами, деля ласкавої милосердності Твоєї, пророков посилав, цуди чинив про святих Твоїх, які у кожному поколенні робили приємне Тобі, говорив до нас в устнами слух Твоїх пророков, продвещаючи будучее збавлення, дав закон на подмогу і установив анёлов-оховников. Коли ж сповнився час, Ти промовив до нас про самого Сина Твоєго, яким Ти віки створив, і Он, будучи з предвечним Богом, зянням слави Твоєї і в образом Твоєго подобенства, утримлюючи усьо у існуванні словом сили Своєї, не полічив за здобиток бить ровним Тобі Богу і Отцу, але з'явився на землі і пожився род людей, узявши тело от Святої Деви, і Он спустошив себе, принявши вигляд слуги, ставшися подобным до тела нашей покорливости, каб учинить нас подобными до образу Своей славы. Покольки праз человека грех прийшов на землю, а з грехом смерть одинородный Сын Твой, який, пробывая во улонні Твоим, Боже и Ойче, захотел народиться от женщины Святой Богородицы и вечно Девы Марии, подпорядковавши себе закону и осудить грех телом Своим, каб тыя, что померли у Адаме, а жили у самим Христе Твоим, поживши на гэтым свете, даўши збавенные приказания и отвернувши нас от идольской маны, Ён привел нас до познания Тебе, истинного Бога и Отца, набывши нас себе и зарабивши нас людьми выбранными, уладарным святарством, народом святым, и очистивши нас водою, и освятивши Духом Святым, дав себе узамен за смерть, под уладою якої ми, зневоленные грехом, пребывали. Сышоўши крыжом у пекла, каб наполнить собою усё, ён суняв болі смерти, и увоскросши на третий день, бо немагчыма было утрымаць тленнасці уладара жыцця, установіў шлях да уваскрасення кожнаму чалавеку, сам стаўшыся першынцам з тых, што заснули, першародным з мёртвых, каб мець першынства ва ўсім, і ўзышоўшы на неба, ён сеў на вышыні па правай руцэ Тваёй магутнасці, адкуль прыйдзе даць кожнаму паводле ягоных заслугаў. Для нас жа ён пакінуў вось гэты ўспамін сваіх збавенных мукаў, які мы выконваем згодна з ягонымі запаветамі. Бо перад тым, як ісці на сваю добравольную, вечна памятную, жыватворчую смерць у ноч, калі ён аддаў сябе за жыццё свету, ён узяў хлеб у свае святыя, бязвінныя рукі і, ахвяраваўшы яго Табе Богу і Айцу, аддаўшы падзяку, благословивши, освятивши и разломавши его, дал святым своим вучням и апостолам, кажучи: «Бярыце, ешьте, гэта тело мое, что за вас ломится для отпущения грехов». У подобный способ, узявши чашу плоду виноградного, змяшаўшы, аддаўшы падзяку, доброславіўшы і асвяціўшы яе, даў святым сваім вучням і апостолам, кажучы: «Піце з яе ўсе, гэта кроў мая новага запавету, што за вас і за многіх проліваецца дзеля адпушчэння грахоў».
Рабіце гэта на мой успамін. Кожны раз, калі вы ясце гэты хлеб і п'еце з гэтай чашы, вы прыгадваеце маю смерць і вызнаеце ў маё воскресенне. Таму ладару, успамінаючы ягоныя збавенныя мукі, жыватворчы крыж, трохдзённае пахаванне, воскресенне з мёртвых, узыход на неба, сядзенне па правай руцэ цябе, Бога Яйца, слаўнае і страшнае ягонае другое прыйсце. Прыносім табе тваё ад тваіх, дзеля ўсіх і за ўсё. Тебе хвалим, Тебе прославляем, Тебе дякуем, Господи, молимся Тебе, Боже наш. Для гэтага ўсесвяты ўладару і мы грэшныя і нягодныя слугі Твае, што удастоліліся служыць Твайму святому ахвярніку, не дзеля праведных учынкаў нашых, бо мы не зрабілі нічога добрага на зямлі, а дзеля Тваёй міласэрнасці і шчодрасцю Тваіх, якімі Ты багата надарыў нас, набліжаемся смело до Твайго святого ахвярніка і прынесшы існасць святого цела і крыві Христа Твайго, Табе молімся і клічам Тебе. Святы і святых з добрай ласкі Твоёй дай, каб Дух Твой святы зышоў на нас і на гэтыя прынесеныя дары, і каб паблагославіў іх, асвяціў і учыніў. Хлеб гэты самым пачэсным телам Господа Бога і Збавителя нашага Ісуса Христа. Аминь. Чашу ж гэтую самой пачэсную крывёю Господа Бога і Збавителя нашага Ісуса Христа. Аминь. Пролитой за жыццё свету. Аминь. 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 Поклоняемся святым и пачэсным телу крови Господа Бога і Збаўцы нашага Ісуса Христа. Аминь. Нас жа ўсіх, які спажываем ад адзінага хлеба і чашы, з'яднай адно з адным у супольнасці адзінага Святога Духа. І хай ніводнаму з нас прыняцце святога цела і крыві Христа Твайго не будзе на суце асуджэння, але каб маглі мы знайсці ласку і спагаду разам з усімі святымі, што ў кожным веку чынілі прыемна Табе, з прайцамі, айцамі, патрыярхамі, прарокамі, дабравеснікамі, мучанікамі, вызнаўцамі, настаўнікамі за всякай душой праведнай, што ў веры памерла. Асабліва з найсвятою, усячыстаю, найдобраславенную, слаўную ладарку нашу Богородицою і заўсёды Девою Марыяй. Заступняным пророком, предвестником христианства, славным и годным похвалой апостолами, святым за всеми святыми молитвами тих наведа нас Боже. Вспомни всех, что ранее заснули на день воскресения життя вечного. И успокой их где зяє светло твару Твоего. Яшчэ молим Тебе, вспомни, Господи, святую Твою повсюдную апостольскую церкву, что распостирается от конца до конца свету, и успокой ей, якую Ты засновал святую Твою кровью. І гэты святы дом умацуй да сканчэння веку. Вспомни, Господи, тых, хто прынес на Табе гэта дары, і тых, праз каго і за каго яны прынесены. Вспомни, Господи, тых, хто робяць добро і працуюць у святы Тваіх церквах, і памятаюць пра убогіх, і пашлі ім узамен Твае багатыя нябесныя дары, даючы ім замест зямных скарбаў нябесных, замест дачасных вечныя, замест ленных нятленные. Вспомни, Господи, тых, хто жывуць у пустынях, у горах, у пячорах, у шчылінах зямных. Вспомни, Господи, тых, хто набожна пребываюць у дзявоцтве, пастох і чыстым жыцці. Вспомни, Господи, і нас, каб мы у цішыні маглі пражыць жыццё наша ціха і спакойна з усякай набожнасцю і ў чысціні. Успомни, Господи, присутных тут людей і тых, хто адсутнічаюць дзеля важных прычын, і змілуйся над імі і усімі намі паводле вялікай Тваёй міласэрнасці. Напоўні склады нашы усякім добром, сужэнствы нашы умацуй, у супакоі і згодзе. Будь апекуном дзетак, настаўнікам моладзі, падтрымкай старых, дай суцяшэнне маладушным, расцярушаных збяры, тых, хто паддаліся спакусе, навярні і з'яднай з Тваёй святой паўсюднай і апостальскай царквою. Выбаў тых, хто терпіць ад духаў нячыстых, будь з тымі, хто падарожнічаюць па моры, зямлі, ў паветры, барані удоваў, за сірат заступайся, вызвалі палонных і несправядліва зняволеных сясцёр і братоў нашых, аздараві хворых, будь памятлівы, Божа, тым, хто пад судом, у вязніцах, на катаржных работах і на выгнанні, і ва ўсякай патрэбе, бядзе і цяжкіх абставінах. І ўсіх тых, якія маюць патрэбу Тваёй вялікай міласэрнасці, тых, хто любяць нас і ненавідзяць нас, і тых, хто прасілі нас маліцца за іх, і ўсіх людзей Тваіх. Успомні, Господи, Божа наш, і пашлі ім багацця Твайго змілавання, даруючы ім спаўненне просьбаў дзеля іхняга збаўлення. І калі мы каго прамянулі дзеля няведання, бо праз забыццё або дзеля мноства імёнаў, Ты, Божа, які ведаеш кожнага век і імя ад улоння маці, сам іх успомні.
Бо Ты, Господи, помощь бездопоможным, надея зневеренных, збавитель тых, хто гинуть у бурах, пристанище подорожников, лекар нядужных, дык будь усім для ўсіх, ведаючы кожнага просьбу, дом і патрэбу. Выбаў, Господи, гэты горад, і всякі горад і краіну ад голаду, пошасці, землятрусу, павадкі, агню, мяча, нападу ворагаў і братазабойчай вайны. Насамрэч, успомні, Господи, святога айца нашага суседнага патрыярха Варфаламея, захавай яго для святых Твоих церкваў, у супакоі, цэласці, добрай славе, здароўі, даўгалецці, каб ён правільна навучаў Слово Твоё і праўды. Успомни, Господи, святароў, дыяканаў, Христе, ўсё духавенства і не пасаром ніводнага з нас, якія стаім вакол Твайго святога ахвярніка. Наведай нас, Господи, у Твоёй дабрыні і аб'явіся нам у багацці шчодрасцю Тваіх. Даруй нам памяркоўнае, прыемнае надвор'е, пашлі дажджы мірныя на зямлю, каб яна магла прынесці багаты ўраджай. Дабраславі круг году ласкі Твоёй, спыні разлады царкоўныя, суцішы хваляванні народныя, всякія праявы і лжывых вучэнняў, хутка патушы сілу святога Твайго Духа. Прыймі нас у Твоё валадарства, зрабіўшы нас дзецьмі святла, дзецьмі дня, і дай нам любоў Твою, Господи Боже наш, які ўсё даў нам. І дай нам адзінымі вуснамі, адзіным сэрцам славіць і выхваляць Твоё пачэснае велічнае імя, Айца і Сына і Святога Духа, цяпер і заўсёды на вякі вякоў. І няхай будуць міласці вялікага Бога і збаўца нашага Ісуса Христа з усімі вамі. Усіх святых помянувши знов і знов міри, Господу помолимся. За принесенные свяченые почестные дары, Господу помолимся. Каб человеколюбный Бог наш, принявший их на святые над небесный духовный свой охвярник, як водар духмяности духовной послал нам боскую ласку свою и дары Святого Духа, помолимся. Одинство веры и супольности со Святым Духом попросивши, сами себе един одного и все житье наше Христу Богу отдамо. Боже наш, Боже збавлення, навучи нас достойно дякувати Табе за усе добродействия, які Ти нам учинив і чиниш. Прийнявши гэтую ахвяру, Ты, Боже наш, очисти нас от усякой нечистоты телесной и духовной, и навучи нас, як осягнуть освячення у страху Твоим, каб нам с чистым свечением нашего сумления принять часточку святостей Твоих, и з'єднаться с телом и кровью Христа Твоего, и принявши их достойно медь Христа у сердцах наших, и быть жильем Святого Твоего Духа. Так, Боже наш, не дай ниводному из нас нести отказность за гэтые Твои страшные небесные тайны, або за недужать телом и душою за то, что мы их недостойно приняли. Але дай нам до самого скону достойно приймати частку святості Твоїх на дорогу до життя вічного і для доброго отказу на страшному суді Христа Твоєго. Хай і ми разом з усіми святими, які од веку Тебе догодили, будем удельниками вечных Твоих добротов, які Ти приготовав тим, що люблять Тебе. І полічи нас вартими, з одвагою без осудження осмелиться закликать Тебе, небесного Бога Отца, и промовлять. Ойша наш, який єсть на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде владарство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хлеб наш надземный дай нам сегодня, и даруй нам провины наши, як и мы даруем виноватым нам, и не увлеки нас в спокусу, а избав нас от злого. Бо Твое есть владарство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков.
миру сим. Дима, крышечку возьми, крышечку возьми. Головы наши перед Господом схилим. Уладару, Господи, Ойче добротов и Божию всякого сутяшения. Доброслови тых, кто схилили головы свои перед Тобою, освяти, заховай, умацуй и потримай их. Отведи от усякого благого намеру и долучи до усякой доброй справы. И дай им без осуджения принять это уся чистое, жертворче тайны для отпущения грехов и супольности Духа Святого. Ласкою, щодростями человеколюбством единородного Сына Твоего, за яким доброставлено Ты, за всесвятым и добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и заусёды на веки веков. Это потом. Будем уважны, святой, святым. Святой, святым. Будем уважны. Будем уважливыми, святое святым. Тут нема. Раздробляется и разделяется, ягня Божия, якое раздробляется, але не разделяется, завжди єсться, ніколи не скінчається, але тих, хто причащається, освячає. Иисус Христос, перемахаем. Высоты Твоей, возможно, теперь заусёды на веки веков. Аминь. Голос нас усилий, потому что маленький зараз тихо. Зараз почнемо. Веру, Господи, вызнаю, что Ты соправдуй Христос, Сын Бога живого, что Ты пришел в свет грешно избавить всякий перший. Я верую, что это есть самое все чистое тело Твое, это есть самое божественное кровь Твое, тому молюсь о Тебе, помилуй меня и пробачь мне провины мои, вольные и межвольные, зробленные у словах, у справах, сведомые и несведомые. И зроби меня вартым, без осуждения, прошеститься у все чистое Твои таинства, для побачения грехов, для життя вечного. Аминь. Вечери Твои тайны, Сыне Божий, сегодня удельничать не дозволь, по ворогам Твоим не выдам тайны, не дам Тебе поцелунка, як Иуда, як разбойник вызнаю Тебе. Успомни меня, Господи, у владарстве Твоим, нехай на суд и не на сужение будь не пришествия Твои таинства, Господи, на царя души и тела. Аминь. Пусть я подыходжу Христова Цара и Бога нашего. Святой подшествие тело Господа Бога, избавься наших Христова и земли Александра Святору, сборни грехов моих и житие вечное. Аминь. Христос посеред нас. І єсть, і буде. Господи, подыходжу Христова, благодарай Бога нашего. Святой подшествие крови Господа Бога, избавься нашего Иисуса Христа. Честь есть старый Садр, сборни грехов, житие вечное. Аминь. Ось я подиходжу до несмиротних володаря і Бога нашого, святої почесної криві. Господа Бога і збавця нашого Ісуса Христа, причаюсь я, святар Георгію, збавлення грехов моїх у життя вічне. Амінь. Вечери Твоє тайне сьогодні, Сині Божий, причасником не дозволь быть. Бо ворогам Твоїм я не видам тайни, не дам Тобі поцелунка такого, як Іуда. Але як разбойник визнаю Тебе, помяни меня, Господи, во владарстве Твоим. Нехай ни в суд и ни в осуждение буде мне причастие святых Твоих таемств, Господи, а на збавление грехов моих, на життя вечное. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Со страхом Божьим. Со страхом Божиим и верою и любовью приступите. Приступите, дорогие браты и сестры, и станьте удельниками тайной вечеры Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Дима, подыходь перший и будешь тримать плат. Дима, прошествие, пожалуйста.
тіла крові Господа Бога, збавця нашого Ісуса Христа. Амінь. Карина, прощайте з тих почесне тіло крові Господа Бога, збавця нашого Ісуса Христа. Амінь. Наста, прощайте з тих почесне тіло крові Господа Бога, збавця нашого Ісуса Христа. Амінь. Зоя, прощайте з тих почесне тіло крові Господа Бога, збавця нашого Ісуса Христа. Амінь. Каролиночка, ходи. Доминика, Кароліна. ходи сюда, Доминичка. Так, Домініка, прощайте з тих почесне тіло крові Господа Бога, і збавця нашого Ісуса Христа. Амінь. Ням. Кароліна, прощайте з тих почесне тіло крові Господа Бога, і збавця нашого Ісуса Христа. Амінь. Так. Миколай, прощайте з тих почесне тіло крові Господа Бога, і збавця нашого Ісуса Христа. Амінь. Зараз хвилиночка. Жанна, прощається святих почесне тіло крові Господа Бога і збавця нашого Ісуса Христа. Амінь. Юрий, прощається святих почесне тіло крові Господа Бога і збавця нашого Ісуса Христа. Амінь. Ілля, прощається святих почесне тіло крові Господа Бога і збавця нашого Ісуса Христа. Амінь. Вера, прощається з тих почесне тіло крові Господа Бога і збавця нашого Ісуса Христа. Амінь. Все, проходьте. Надія, прощається з тих почесне тіло крові Господа Бога і збавця нашого Ісуса Христа. Амінь. Кушайте. Угу. Валерія, прощається з тих почесне тіло крові Господа Бога і збавця нашого Ісуса Христа. Амінь. Дядь Георгий, не подавай тебя чутно. Карина, причается святых и пречистых тела и крови Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь. Андрей, причащается святых и пречистых тел и крови Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь. Евген, прощается святых почесне тіло крові Господа Бога і збавця нашого Ісуса Христа. Амінь. Зараз. Ірина, прощається святих почесне тіло крові Господа Бога і збавця нашого Ісуса Христа. Амінь. Вікторія, прощається святих почесне тіло крові Господа Бога і збавця нашого Ісуса Христа. Амінь. Зараз хвилиночку. Чекайте. От моих, Господи, грехи всех, кого воспоминали, кровью Твою почестную, молитвою и святых Твоих. Збав, Боже, людей Твоих и доброслови спадщину Твою. Доброславенный Бог наш. Завжди, тепер і завсюди, на віки віков.
Стань ровно, принявшие боские, святые, всячистые, несмиротные, небесные, животворчие, страшные Христовые таемства, належно подякуем Господу. Оборони, избав, помилуй, закини нас, Боже, ласкою Твоею. Попросивши, каб день ты был досконалым, святым, мирным и безгрешным, сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Бо Ты освячение наше, и Тебе славу узносим Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. С миром выйдем, Господу помолимся. Господи, Ты добрословляешь тых, кто Тебе добрословляет, освящаешь тых, кто сподеется на Тебе. Сбав народ свой, доброслови удел свой. Полноту церкви Твою яховай, освяти тых, кто любит красу дому Твоего. Прослави их за это Божию Твоей силою. Не покинь нас, и сподеемся на Тебе. Мир свет Твоему дай, церквам Твоим, святарству, уладам и войску этой краины и всем людям Твоим, бо всякий добрый и досконалый дар дается свыше, сыходить от Тебе, Отца Святилою Тебе славу, подяку и поклонение узносим Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Добрословень Господнее на вас. Добрословение Господне на вас, Его ласкою человеколюбством, завжди теперь и завсёды на веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Пошаток. Что? Пошаток, який вот построил. Христос, истинный Бог наш, молитвами всечистой Сематими святыми Отца нашего Яна Златоустного архиепископа Василя Великого. Отца нашего Василия Великого, святого преподобного Левонтия архимандрита Велинского, святых, яких сегодня есть день, усих святых белорусских, между святыми Отца нашего Кирилла, епископа Туровского, святой Мати нашей Ефросинии Полоцкой, светницы Беларуси, святых праведных Бога Отцу, Аким и Ганну, усих святых, нехай помилуй избавить нас, бо Он добрый и человеколюбный. Дорогие браты и сестры, сегодня мы идем услед за Евангелием. Вот зараз у нас был успомин тайной вечери Господа нашего Иисуса Христа. Мы разделили чашу Его крови, причастились Его святого тела, и зараз будет служиться утренне. И падчас гэтай службы будут читаться 12 Евангелияў пакут Господа нашего Иисуса Христа. Вы маете у руках свечечки, калі будзе служыцца утренне, тады свечки трэба запальваць. Ну, я тебе ж зараз не могу все. Не. Да. Слухай, мирные. Доброславёны Бог наш, заўжды, цяпер і заўсёды, і на векі веков. Калі слаўныя вучні. У мире Господу помолимся. За мир с вышинью избавления душ наших Господу помолимся.
за мир на усім світі, добрий стан святих Божий, церква, уз'єднання всіх, Господу помолимся. За гэтую святую церкву и тых, что с верою, пошаною и страхом Божьим выходят у ее, Господу помолимся. За сподара нашего сусветного патриарха Варфоломея, почестных святоров диакона у Христе, все духовенство и людей, Господу помолимся. Каб нам выбавиться от усякого смутку, гнева, недоли и нестачи, Господу помолимся. Оборони, избав, помилуй, и захини нас, Боже, ласкою Твоею. Усей святую, беззаганную, найдобрословеннейшую владарку нашу, Богородицу и вечно Деву Марию, с усими святыми помянувшие сами себе един одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Бо належит Тебе всякая слава, пошана и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Уся земля хай поклонится Тебе и пяе Тебе, хай славить у песнях имя Твое, Всевышний. Я кликав Його вустами моими и узвеличив Його языком моим. И Бог выслухал меня, и Он почул голос моей молитвы. Яще і яще у мире Господу помолимся. Заступи, збав, помилуй, заховай нас, Боже, ласкою Твоею. Пресвятую, пречистую, найдобрословеннейшую, славную владарку нашу Богородицу и вечно Деву Марию с усими святыми помянувши, сами себе один одного и все житье наше Христу Богу отдамо. Бо Ты добрый человек, бо Твоя есть держава и Твое володарство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. И каб нам быть достойными слухания святого Евангелия, Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мудрость, устаньте, будем слухать святое Евангелие, миру сим. Запаливайте свечечки. Поводле Яна, святого Евангелия, читание.
Будем уважливыми. У той час сказав Господь вучням своим: «Теперь прославился Сын Человечий, и Бог прославился им. Коли Бог прославился у им, то и Бог прославить Его у себе, и неузабави прославить Его. Детки, уже недолго мне быть з вами. Будете шукать меня, як я сказал иудеям. Куды я иду, вы не можете пойти, так и вам кажу теперь. Заповедь новую даю вам, каб вы любили один одного, як я узлюбил вас, так и вы любите один одного. По тым познают все, что вы мои вучни, коли любо будете иметь помеж собою». Каже ему Симон Петр: «Господи, куды ты идешь?» Отказал ему Иисус: «Куды я иду, ты не можешь за мною теперь идти, але потым пойдешь за мною». Каже ему Петр: «Господи, чему я не могу за тобой идти теперь? Я душу мою за тебе положу». Отказал ему Иисус: «Душу твою за меня положишь? Правду, правду кажу тебе, не пропеє певень, як ти одречешься от меня тройче. Нехай не тревожится сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. У доме Отца моего обителя много, а коли б не так, як я сказал бы вам, иду подрыхтовать место вам, и коли пойду и подрыхтую место вам, знов приду и возьму вас до себе, каб там, где я были и вы. А куды я иду, вы ведаете, и шлях ведаете». Каже ему Фома: «Господи, мы не ведаем, куды ты идешь, и як мы можем ведать шлях?» Каже ему Иисус: «Я шлях и истина и життя. Ніхто не приходить до Отца інакше, як праз мене. Коли б ви ведали мене, то і Отца моєго б ведали. І з гэтага часу ведаете Його, і бачили ви Його». Каже йому Філіп: «Господи, покажи нам Отца, і достатково для нас». Каже йому Ісус: «Гетульки часу я з вами, і ти не познав мене, Філіп. Хто бачив мене, той бачив Отца. Як же ти кажеш, покажи нам Отца? Ці не віриш, що я у Отцу, і Отець во мне? Слово, які я говорю вам, я не от себе говорю, а Отец, який во мне, Он здійсняє справи. Верьте мне, что я у Отцу и Отец во мне. А коли не, то с самых справов верьте мне. Правду, правду кажу вам, хто вірує у мене, той здійснить справи, які я здійсняю, і больш за їх здійснить, тому що я до Отца моєго іду. І чого не попросите у ім'я моє, то я зроблю, ка прославився Отец у Сині. Коли чого попросите у ім'я моє, я зроблю. Коли любите мене, то заповіді мої виконайте. І я умолю Отца і другого сутешителя, і Он дасть вам, каб бив з вами до веку Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить Його і не ведує Його, а ви ведуєте Його, бо Он з вами єсть, і у вас буде. Не покину вас сиротами, прийду до вас, ще трохи, і світ уже не убачить мене, а ви убачите мене, бо я живу, і ви жить будете. У той день доведаетеся ви, что я у Отцу моим, и вы во мне, и я у вас. Хто моє заповіді виконує, той любить мене, а того, хто любить мене, того буде любить Отець мой, і я узлюблю його, і явлю йому себе». Каже йому Іуда не Іскаріот: «Господи, что сталося, что ты хочешь явить себе нам, а не свету?» У отказ Иисус сказал ему: «Кто любит меня, той виконає слово мое, и Отец мой излюбить Його, и мы придем до Його, и обитель Його створим. Хто не любить мене, той не виконує слова моїх. Слово ж, якое ви чуєте, не моє, а Отца, який послав мене. Гэта сказав я вам, будучи з вами. Сутешитель же Дух Святий, якого пошле Отец у ім'я моє, навучить вас усьому і напомнить вам усе, що я сказав вам. Мир покидаю вам, мир мой даю вам, не так, як світ дає, я даю вам.
Няхай не тревожится сердце ваше и не боится. Вы чули, что я сказал вам, адыходжу и приду до вас. Коли б вы любили меня, то узрадовались б, что я сказал, иду до Отца, бо Отец мой больше за меня, и я скажу вам теперь, перш чим збилося, каб вы поверили, коли збудется уже не шмат, я буду говорить з вами. Бо іде князь свету гэтага, і ўва мне не мае нічога, але каб ведаў свет, што я люблю Айца, і як запаведаў мне Айцец, так раблю, устаньце, пойдзем, адгэтуль. Я сапраўдная виноградная лоза, а Айцец мой виноградар, усякую галіну на мне, якая не приносить плоду, ён отсякае. И усякую, что приносить плод, очищає, каб больш плоду приносила. Вы уже очищены про слово, якое я говорил вам, будьте во мне, и я у вас. Як галина не может приносить плоду сама по себе, коли не буде на лозе, так и вы, коли во мне не будете. Я виноградная лоза, вы галины. Кто находится во мне, а я у ім, той приносить много плоду, бо без мяне не можете робить нічога. Хто не буде во мне, той буде викинути вон, як галіна, і засохне. І збирають їх, і кидають у огонь, і яны згорають. Коли будете во мне, і слово моє у вас будуть, тады чого хочете, просите, і буде вам. Тим прославится Отец мой, коли вы много плоду принесете, и будете моими вучнями. Як узлюбив меня Отец, так и я узлюбив вас. Будьте в любові моєї, коли ви заповіді мої виконаєте, то будете в любові моєї, як я заповіді Отця моєго виконав, і знаходжуся у любові Його. Гета сказав я вам, каб радость моя у вас була, і радость ваша була повная. Вось заповідь моя, каб ви любили один одного, як я узлюбив вас. Большої любові ні у кого нема, як тая, коли хто душу свою положить за сябров своих. Вы, сябры мои, коли робите тое, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, бо раб не ведае, что робить господар его, а я назвал вас сябрами, бо все, что чую от Отца моего, я поведал вам. Не вы меня выбрали, а я выбрал вас и поставил вас, каб вы шли и плод приносили, и плод ваш заставался, каб чего не попросите у Отца у імя мое, ён дал вам. Гэта заповедую вам, каб любили один одного. Коли свет вас ненавидеть, ведайте, что меня ён перш чым вас узненавидел. Коли б вы от свету были, то свет любил бы свое, але покольки вы не от свету, а я выбрал вас от свету, тому ненавидеть вас свет. Памятайте слово, якое я сказал вам, раб не больше господара своего, коли меня гнали, и вас будут гнать, коли мое слово виконували, и ваше будут виконувати, але усё гэта будут робить вам за імя мое, бо не ведают того, кто послал меня. Коли б я не пришел и не говорил им, то не имели б греху, а теперь не мають оправдания за грех свой. Хто ненавидить меня, то и Отца моего ненавидеть. Коли б я сирот их не зробив справ, які ніхто інший не робив, та граху не мели б яны, тепер же бачили и узненавидели меня и Отца моего, але нехай збудется слово, написанное у законе их, узненавидели меня без причины. Коли ж прийде утешитель, якого я пошлю вам от Отца дух истины, який от Отца сиходить, ён буде свідчить про мене, и вы свідчите тому, что вы от початку со мною. Это сказал я вам, каб вы не спокусилися, отлучать вас от синагог, надыходить нават час, коли кожный, кто будет забивать вас, будет думать, что он служит Богу. І так будуть робити, бо не спознали ні Отца, ні мяне. Але гэта сказав я вам, каб ви, коли прийде час, згадали тое, що я говорив вам, спочатку ж гэтага я вам не говорив, бо з вами был, а теперь иду до того, кто послал меня, и никто з вас не пытается у меня, куды идешь, але от того, что я сказал вам гэта, смуток наполнил сердце ваше, але я истину кажу вам, лепш для вас, каб я пайшов, бо коли я не пойду, утешитель не прийде до вас,
Калі ж пайду, то пашлю яго да вас, і прыйшоўшы, ён пакажа свету, у чым грэх, праўда і суд. Грэх жа ў тым, што не веруюць у мяне, а праўда ў тым, што я іду да айца майго, і ўжо не ўбачыце мяне, і суд у тым, што князь свету гэтага асуджаны. Яшчэ многае маю сказаць вам, але вы не здолееце ўспрыняць цяпер. Калі ж прыйдзе ён, дух ісціны, то наставіць вас на ўсю ісціну. Бо ён не ад сябе гаварыць будзе, а тое, што пачуе, будзе гаварыць, і будучыню абвесціць вам. Ён мяне праславіць, бо з майго возьме і абвесціць вам. Усё, што мае айцец маё, таму я сказаў, што з майго возьме і абвесціць вам. Яшчэ трохі не ўбачыце мяне, і зноў трохі, і ўбачыце мяне, бо я іду да айца. Гаварылі ж некаторыя з вучняў яго між сабою, што гэта ён кажа нам, яшчэ трохі не ўбачыце мяне, і зноў трохі ўбачыце мяне. І я іду да айца, і гаварылі, што гэта значыць, што ён кажа, яшчэ трохі, не ведаем, што ён гаворыць. Ведаў Ісус, што хочуць спытацца ў яго, і сказаў ім: вы пра тое пытаецеся адзін у аднаго, што я сказаў, яшчэ трохі не ўбачыце мяне, і зноў трохі ўбачыце мяне. Праўду, праўду кажу вам, што будзеце плакаць і галасіць вы, а свет будзе радавацца. Вы смуткаваць будзеце, але смутак ваш у радасць абернецца. Жанчына, калі нараджае, гаруе, бо прыйшла гадзіна яе, а калі народзіць дзіця, то ўжо не памятае гора ад радасці, бо нарадзіўся чалавек на свет. Так і вы смутак цяпер маеце, але я зноў бачу вас, і ўзрадуецца сэрца ваша, і радасці вашай ніхто не адыме ў вас, і ў той дзень не будзеце пытацца ў мяне ні пра што. Праўду, праўду кажу вам, чаго не папросіце айца ў імя маё, ён дасць вам. Дагэтуль вы не прасілі нічога ў імя маё, прасіце і атрымаеце, каб радасць ваша была поўная. Гэта ў прытчах я гаварыў вам, але надыходзіць час, калі ўжо не ў прытчах буду гаварыць, а адкрыта пра айца абвяшчаў вам. У той дзень у імя маё будзеце прасіць, і не кажу вам, што я буду маліць айца за вас, бо сам айцец любіць вас, таму што вы мяне ўзлюбілі і ўвервалі, што я ад Бога выйшаў. Я выйшаў ад айца і прыйшоў у свет, і зноў пакідаю свет, і іду да айца. Кажуць яму вучні яго: вось цяпер ты адкрыта гаворыш, і прытчы ніякай не расказваеш. Цяпер ведаем, што ты ведаеш усё, і не маеш патрэбы, каб хто ў цябе пытаўся. Таму верым, што ты ад Бога выйшаў. Адказаў ім Ісус: цяпер веруеце? Вось надыходзіць час, і ўжо настаў, калі вы рассеецеся кожны ў свой бок, і мяне пакінеце аднаго, але я не адзін, бо айцец са мною. Гэта сказаў я вам, каб ува мне мір мелі. У свеце гора зазнаеце, але мужайцеся, я перамог свет. Прамовіўшы гэта, Ісус узвёў вочы свае да неба і сказаў: Ойча, прыйшоў час, праслаў сына твайго, каб і сын твой праславіў цябе, бо даў яму ты ўладу над усякай плоццю, каб усяму, што ты даў яму, даў ён жыццё вечнае, а жыццё вечнае ў тым, каб зналі цябе, адзінага ісціннага Бога і таго, каго ты паслаў Ісуса Хрыста. Я праславіў цябе на зямлі, завяршыў справу, якую ты даў мне зрабіць, і цяпер праслаў мяне ты, Ойча, ў цябе, самаго той славою, якую я меў у цябе раней, чым стаў існаваць свет. Я адкрыў імя твоє людзям, якіх ты даў мне ад свету, яны былі твае, і ты даў іх мне, і яны захавалі слово тваё. Цяпер зразумелі яны, што ўсё, што ты даў мне, гэта ад цябе, бо словы, якія ты даў мне, я даў ім, і яны прынялі, і сапраўды зразумелі, што я ад цябе выйшаў, і ўверывалі, што ты паслаў мяне. Я за іх малю, не за ўвесь свет малю, але за тых, каго ты даў мне, бо яны твае, і ўсё маё тваё, і тваё маё, і я праславіўся ў іх. І я ўжо не ў свеце, а яны ў свеце. Я ж да цябе іду, Ойча святы, захавай іх у імя тваё, тых, каго ты даў мне, каб яны былі адно, як і мы. Калі я быў з імі ў свеце, я захоўваў іх у імя тваё, тых, каго ты даў мне, я збярог,
и никто из них не загинул, только сын погибели, каб сбылося Писание. Теперь же я до тебе иду, и говорю это у свете, каб яны мели у себе радость мою полную. Я дал им слово, и свету зненавидел их, бо яны не от свету, як и я не от свету. Я не молю, каб ты узял их от свету, але каб заховал их от зла. Яны не от свету, як и я не от свету, освяти их истинную Твоею, слово Твое есть истина. Як ты послал меня у свет, так и я послал их у свет. За их я присвячаю себе, кабы яны были освяченные истиной. Не за их же только молю, але за тых, что веруют у меня, дякуючи слову их. Няхай усе будуть одно, як ты, Ойче, во мне, и я у тебе, так няхай и яны у нас будуть одно. Каб уверовал свет, что ты послал мне, и славу, якую ты дал мне, я дал им. Каб яны были одно, як мы одно, я у их, и ты у во мне, няхай будуть яны у досконалым одинстве, и няхай спознае свет, что ты послал мне и узлюбил их, як узлюбил мяне. Ойче, хочу, каб тыя, кого ты дал мне, там, где и я были со мною, каб яны бачили славу мою, якую ты дал мне, бо узлюбил меня ранее из основания свету, Ойче праведный, и свет тебе не спознал, а я тебе спознал, и яны спознали, что ты послал меня, и я поведал им имя Твое, и поведаю, каб любовь, якою ты узлюбил меня, у их была, и я у их. И сказавши это, Иисус вышел с учнями своими на той бок потоку Кедрон, где был сад, у які увайшов ён сам, и в учни Его. До 28-го. И каб нам быть достойными слухать святого Евангелия, Господа Бога молим. Дороженькие, коли тяжко стоять, сядите. Мудрость. Устаньте, будем слухать святое Евангелие. Поводле Яна Миру сим. Миру сим. Поводле Яна Святого Евангелия читание. У той час вийшов Ісус з вучнями своїми на той бок потоку Кедрон, де був сад, у який увайшов ён сам і вучні яго. Ведаў жа гэта месца і Іуда, які выдаў яго, бо там часта збіраўся Ісус з вучнямі сваімі. І вось Іуда, узяўшы атрад воінаў і служыцеляў ад першасятароў і фарысеяў, прыходзіць туды з факеламі, ліхтарамі і зброяй. Ісус жа, ведаючы ўсё, што з ім будзе, выйшаў і сказаў ім: «Каго шукаеце?» Адказалі яму: «Іісуса Назарэя». Кажа ім Ісус: «Гэта я». Стаяў жа з імі і Іуда, які выдаў яго. І калі Ісус сказаў ім: «Гэта я», яны адступілі назад і ўпалі на зямлю. Ён зноў спытаўся ў іх: «Каго шукаеце?» Яны сказалі: «Іісуса Назарэя». Адказаў Ісус: «Я сказаў вам, што гэта я. Дык вось, калі мяне шукаеце, пакіньце іх, няхай ідуць, каб споўнілася слова, якое ён сказаў: з тых, каго ты даў мне, я не загубіў нікога». Тады Сімон Пётр, маючы меч, укладзі меч у ножны, чашу, якую даў мне Айцец, няўжо я не буду піць яе? Тады атрад воінаў і тысячаначальнік і служыцелі іудзейскія узялі Ісуса, звязалі яго і павялі яго спачатку да Анны, бо ён быў цесцем Каяфы, які быў першасятаром у той год. Гэта быў той Каяфа, які даў параду іудзеям, што лепш, каб адзін чалавек памёр за народ.
За Ісусом ішоў Сімон Пётр і другі вучань. Вучань жа той быў знаёмы першасвятару. І ён увайшоў за Ісусам у двор першасвятара. А Пётр стаяў каля дзвярэй звонку. І выйшаў тады вучань той, які быў знаёмы першасвятару, і сказаў пры дзверніцы, і ўвёў Пятра. І кажа тут служанка пры дзверніцы Пятру: «І ты ці не з вучняў гэтага чалавека?» Пётр сказаў: «Не». І стаялі рабы і служителі, расклаўшы вогнішча, таму што было холадна, і грэліся. З імі Пётр таксама стаяў і грэўся. Першасвятар жа спытаўся ў Ісуса пра вучняў яго і пра вучэнне яго. Адказаў яму Ісус: «Я адкрыта гавару свету. Я заўсёды навучаў у сінагогах і ў храмах, дзе заўсёды збіраюцца іўдзеі, і тайна не гаварыў нічога. Чаму ты ў мяне пытаешся? Спытаюся ў тых, якія чулі, што я гаварыў ім. Вось яны ведаюць, што я сказаў». Калі ён сказаў гэта, адзін са служыцеляў, што блізка стаяў, ударыў Іісуса па шчацэ і сказаў: «Так ты адказваеш першасвятару?» Адказаў яму Ісус: «Калі я дрэнна сказаў, засведчы, што дрэнна, а калі добра, чаму ты б'еш мяне?» Тады Анна паслаў яго звязанага да першасвятара Каіафы, а Сімон Пётр стаяў і грэўся. Сказалі тады яму: «А ты ці не з вучняў яго?» Ён адрокся і сказаў: «Не». Кажа адзін з рабоў першасвятара, сваяк таго, якому Пётр адсек вуха: «Хіба я не бачыў цябе з ім у садзе?» Пётр ізноў адрокся, і адразу певень заспяваў. Тады вядуць Іісуса ад Каіафы ў прыторыю. Была раніца, яны не ўвайшлі ў прыторыю, каб не апаганіцца, але каб можна было есці Пасху. Здесь найти Евангелие на русском и на украинском. Світло за 30 серебряників, а той, хто за світ потерпів, зачав для нас, лик воскликнем йому. Господи, які справедливості для людей, потерпів за їх, слава Тобі. Лучше добавляется отца не за наставника, и за 30 серебряников продає Господа, не щирим поцелунком видає його, беззаконным на смерть. И как быть нам достойными слухания святого Евангелия, Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Мудрость. Устаньте, будем слухать святое Евангелие, миру сим. Поводле Матфея, святого Евангелия, читание. Богом Твоим, Господи, У той час воины, что взяли Иисуса, привели его до Каиафы, першосвятара, куды собрались книжники и старейшины. Петр же ішов следом за им воддаль до двора першосвятарового, и увайшовши у середину, сел со слугами, каб бачить конец. Першосвятари и старейшины увесь Синедріон шукали лживого свідчення супроти Ісуса, каб отдать его на смерть, и не знаходили. И хоть шматы лживых свідків приходило, не знайшли, але нарешті пришли два лживые свідки и сказали: «Ён говорил, могу разбурить храм Божий и за 3 дні збудовать его». И уставший першосвятар сказал ему: «Ничего не отказываешь на то, что я несу пред тебе свідчать». Иисус же молчал, и першосвятар сказал ему: «Заклинаю тебе Богом живым, скажи нам, ти ты Христос, Сын Божий?» И каже ему Иисус: «Ты сказал, нават кажу вам, з гэтага часу убачите Сына Человечего, что сядить праворуч силы, и прийде на облаках небесных».
Тады першасвятар разадраў адзенне сваё і сказаў: «Ён блюзнерыць, якую яшчэ патрэбу мы маем у сведках? Вось цяпер вы чулі блюзнерства яго, як вам здаецца?» Яны ж сказалі ў адказ: «Ён варты смерці». Тады плявалі яму ў твар і штурхалі яго. А некаторыя білі па шчоках і казалі: «Скажы нам, Христе, хто ударыў цябе?» А Пётр сядзеў звонку на двары, і падышла да яго адна служанка і сказала: «І ты быў з Ісусам Галілеянінам». Але ён адрокся перад усімі, сказаўшы: «Не ведаю, што ты кажаш». А калі ён выходзіў за браму, убачыла яго другая і кажа тым, якія былі там: «І гэты быў з Ісусам Назарэем». І зноў адрокся ён з клятвай: «Я не ведаю гэтага чалавека». Крыху пазней падышлі тыя, што стаялі, і сказалі Пятру: «Сапраўды і ты з іх, бо і гаворка твая выдае цябе». Тады ён пачаў клясціся і бажыцца: «Я не ведаю гэтага чалавека». І тут жа заспяваў певень, і успомніў Пётр словы Ісуса, якія сказаў яму перш, чым заспявае певень: «Ты тройчы адрачэшся ад мяне». І выйшаўшы вон, заплакаў горка. Ти знайшов? Доспівають одразу. Яка б сподобається. И чтобы сподобиться нам слышать Святое Евангелие, Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мудрость, станьте ровно, выслушаем Святое Евангелие. Мир всем. От Иоанна Святого Евангелия чтение. Тогда они повели Иисуса от Каиафы в приторию, и было раннее утро. И сами они не вошли в приторию, чтобы им не оскверниться и есть Пасху. Итак, Пилат вышел к ним наружу и говорит: «Какое обвинение вы выдвигаете против этого человека?» Они сказали ему в ответ: «Если бы этот человек не делал зла, мы бы не отдали его тебе». Тогда Пилат сказал им: «Вы возьмите его и судите его согласно вашему закону». Иудеи сказали ему: «Нам не разрешается никого убивать», чтобы исполнилось слово Иисуса, сказанное, которое он сказал, давая понять, какой смертью ему предстояло умереть. Итак, Пилат опять вошел в приторию и вызвал Иисуса, и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус ответил: «От себя ты это говоришь, или другие сказали тебе обо мне?» Пилат ответил: «Разве я иудей? Твой народ и главные священники отдали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус ответил: «Мое царство не от этого мира. Если бы мое царство было от этого мира, то мои служители боролись бы, чтобы я не был отдан иудеям. Но на самом деле мое царство не отсюда». Итак, Пилат сказал ему:
так значит, ты царь? Иисус ответил, ты говоришь, что я царь. Я для того рожден и для того пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слышит мой голос. Пилат говорит ему, что есть истина? И сказав это, он опять вышел к иудеям и говорит им, я не нахожу в нем никакой вины. А у нас есть обычай, чтобы я отпускал вам одного человека на Пасху. Итак, хотите, чтобы я отпустил вам царя иудейского? Тогда они опять закричали, не этого, а Варавву. А Варавва был грабитель. Итак, Пилат тогда взял Иисуса и подверг его бичеванию. И воины сплели венок из терновника и положили ему на голову, и набросили на него пурпурную одежду. И подходили к нему и говорили, «Радуйся, царь иудейский», и давали ему пощечины. И Пилат опять вышел наружу и говорит им, «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда Иисус вышел наружу в терновом венке и пурпурной одежде, и Пилат говорит им, «Вот этот человек». Итак, когда главные священники и служители увидели его, они закричали, «Распни, распни!» Пилат говорит им, «Вы возьмите его и распните, ибо я не нахожу в нем никакой вины». Иудеи ответили ему, «У нас есть закон, и согласно закону он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим». Итак, когда Пилат услышал это слово, он еще больше испугался. И опять вошел в приторию и говорит Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Итак, Пилат говорит ему, «Со мной не говоришь? Разве ты не знаешь, что я имею власть отпустить тебя и имею власть распять тебя?» И Иисус ответил ему, «Ты не имел бы против меня никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому тот, кто отдал меня тебе, имеет больше грех». С этого времени Пилат искал возможности отпустить его, но иудеи кричали, «Если ты отпустишь этого человека, то не друг Цезарю. Всякий, кто делает себя царем, восстает против Цезаря». Итак, Пилат, услышав эти слова, вывел Иисуса и сел на иудейском возвышении на месте, которое называется Каменный помост, а по-еврейски Гаввафа. И был день приготовления к Пасхе, и было около 6 часа. И он говорит иудеям, «Вот царь, вот ваш царь». И тогда те закричали, «Долой, долой, распни его!» Пилат говорит им, «Царя вашего распять». Главные священники ответили, «Нет у нас царя, кроме Цезаря». Итак, он тогда отдал его им, чтобы его распяли. И так они забрали Иисуса. Литовское Евангелие 13. Ой, кто окунается в светло, лицом плачется я голый на суде, прямо клянусь я духах, и я не он створил. И вот беззаконные люди на крыжах прибили Господа славы. Тобі завісу святиня разорвалася надвоє, сонце померкло, не могучи глядеть, и як зневажаюсь Бога перед яким усё лежить. Ведь поклонимся Ему за добро, якое Ты, Христе, мучению людям Твоим, засудили Тебе на укрижование и напоили вот за жовтю. Отплати им, Господи, поводи вчинков их, бо они не зразумели милосердности Твою. И каб нам быть достойными слухания святого Евангелия, Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мудростью станьте, будем слухать святое Евангелие, мир усим. Духу Твоему, Від Матвія, святого Євангелія, читання. слава мукам Твоим, Господи, Господи. Тоді Юда, що видав його, як побачив, що його засудили, розкаявся і вернув 30 сребняків первосвященникам і старшим, та й сказав, я згрішив невинну кров видавши. Вони ж відказали, а нам щодо того, дивись собі сам.
і кинувши в храм срібняки, відійшов, а потому пішов та й повісився. А первосвященники, як взяли срібняки, то сказали, цього не годиться покласти до сховку церковного, це ж бо заплата за кров. А порадившись, купили на них поле гончарське, щоб мандрівників ховати. Чому і зветься те поле полем крови аж до сьогодні? Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія, промовляючи, і взяли вони 30 срібняків за плату оціненного, що його оцінили сини Ізраїлеві, і дали їх за поле гончарське, як Господь наказав був мені. Ісус же став перед намісником, і намісник його запитав і сказав, чи ти цар юдейський? Ісус же йому відказав, ти кажеш, коли ж первосвященники і старші його винуватили, він нічого на те не відказував. Тоді каже до нього Пилат, чи не чуєш, як багато на тебе свідкують? А він ні на одне слово йому не відказував. Так що намісник був дуже здивований, мав же намісник звичай відпускати на свято народові в'язня одного, котрого хотіли вони. Був тоді в'язень відомий і звався Варава. І як зібрались вони, то сказав їм Пилат, котрого бажаєте, щоб я вам відпустив, Вараву чи Ісуса, що зветься Христос? Бо він знав, що його через заздрощі віддали. Коли ж він сидів на суддєвім сидінні, його дружина прислала сказати йому, нічого немає з отим праведником. Бо сьогодні в вісні я багато терпіла за нього, а первосвященники і старші підмовляли народ, щоб просити за Вараву, а Ісусові смерть заподіяти. Намісник тоді відповів і сказав їм, котрого ж з їх двох ви бажаєте, щоб я вам відпустив? Вони ж відказали Вараву. Пилат каже до них, а що ж маю зробити з Ісусом, що зветься Христос? Усі закричали, нехай розп'ятий буде. А намісник спитав, яке ж зло він зробив? Вони ж зачали ще сильніше кричати і казати, нехай розп'ятий буде. І як побачив Пилат, що нічого не вдіє, а неспокій ще більший стається, набрав він води та й перед народом умив свої руки і сказав, я невинний у крові його, саме ви побачите. А весь народ відповів і сказав, на нас його кров і на наших дітей. Тоді відпустив їм Вараву, а Ісуса збичувавши, він видав, щоб розп'ятий був. Тоді то намісникові вояки, до приторія взявши Ісуса, зібрали на нього весь відділ і, роздягнувши його багряницею, наділи на нього. І, сплівши з тернини вінка, поклали йому на голову, а тростину в правицю його, і навколишки, падаючи перед ним, сміялися з нього і казало, радій, царю іудейський, і, плювавши на нього, хапали тростину та й по голові його били. А коли назнущалися з нього, зняли з нього плаща і зодягнули в одежу його, і повели його на розп'яття. І, виходячи, стріли одного киринеянина, Симона імення, його змусили нести для нього Христа. Славу довготерпенню Твоєму, Господи, Господи. Натовп намагався от Пилата вкрижавать себе, Господи,
стеку пурпуру, битье прямое той, кто очистил Адама у Иордане, с веками пробивается жани церкви, копьем пробивается сын Девы, поклоняемся Богом Твоим, Христе, покажи нам Твое славное воскресение. Еще и как сподобится нам почуть святое Евангелие, Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поводле Марка Святого Евангелия читание. Духом Твоим, Господи, Господи. У той час воїни адвялі Ісуса ў сярэдзіну двара, гэта значыць у прыторыю, і склікаюць увесь полк. І апранаюць яго ў баграніцу, і сплёўшы цярновы вянец, ускладаюць на яго, і пачалі вітаць яго. Радуйся, цар іудзейскі. І білі яго па галаве кіем, і плявалі на яго, і, становячыся на калені, кланяліся яму. І калі наглуміліся з яго, знялі з яго баграніцу і апранулі яго ў адзежу ягоную, і выводзяць яго, каб распяць яго. І прымушаюць прахожага нейкага Сімона Кірынеяніна, які ішоў з поля, бацьку Александра і Руфа, несці крыж яго. І прыводзяць яго на месца Галгофу, што значыць месца чэрапа. І давалі яму піць віно са смірнаю, але ён не ўзяў. І тыя, што распіналі яго, дзялілі адзежу яго, кідаючы жэрабя на яе, каму што ўзяць. Была ж 3-я гадзіна, і распялі яго. І быў зроблены надпіс віны яго, цар іудзейскі. І з ім распінаюць 2 разбойнікаў, аднаго справа, а другого злева ад яго. І збылося пісанне, якое кажа: «І да злачынцаў залічаны». І тыя, што праходзілі міма, блюзнерылі на яго, ківаючы галовамі сваімі і кажучы: «Ты, які разбураеш храм і за 3 дні будуеш, уратуй самога сябе і сыдзі з крыжа». Гэтаксама і першасвятары з кніжнікамі, насміхаючыся, адзін аднаму казалі: «Іншых ратаваў, а сябе не можа ўратаваць. Христос, цар Ізраіляў, няхай сыдзе цяпер з крыжа, каб мы ўбачылі і ўвервалі ў яго». Еще у мире Господу помолимся. Заступи, избав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Пресвятую, пречистую, наидобрословеннейшую, славную владарку нашу, Богородицу и вечно Деву Марию, с усими святыми помянувши сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Бо Ты, милосердный, щедрый, человеколюбный Бог, и Тебе мы славу отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Мудрость прокимен разделили вопратку мою меж собою, и об моим оденни кидали жеребя. Боже, Боже мой, почуй мяне, чаму Ты покинув мяне? Разделили вопратку мою меж собою. И каб нам быть достойными слухать святое Евангелие, Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мудрость устаньте, будем слухать святое Евангелие, мир усим.
Поводле Матвея святого Евангелия читание. Мукам Твоим, Господи, Господи. У той час воины, пришовши на место, якое называется Голгофа, что значит место черепа, дали Иисусу пить воцет змешаны з жовцю, і покаштаваўшы, ён не захотел пить. Тыя, што распялі яго, дзялілі адзежу яго, кідаючы жерабя, і седзячы вартавалі яго там, і змясцілі над галавою яго надпіс з указаннем вины яго: «Гэта Иисус, цар іудзейскі». Тады распялі з ім двух разбойнікаў, аднаго па правы бок, а другога па левы. А тыя, што праходзілі міма, зневажалі яго, ківаючы галовамі сваімі і кажучы: «Ты, які разбураеш храм, за 3 дні будуеш, уратуй сябе самога. Калі ты сын Божы, сыдзі з крыжа». Гэтак сама і першасвятары з кніжнікамі і старэйшынамі і фарысеямі, насміхаючыся, казалі: «Іншых ратаваў, а самого сябе не можа ўратаваць. Калі ён цар Ізраіляў, няхай цяпер сыдзе з крыжа і ўверуем у яго. Спадзяваўся на Бога, няхай цяпер збавіць яго, калі ён угодны яму, бо ён сказаў, я Божы сын». Таксама і разбойнікі, распятыя з ім, ганьбілі яго. Ад 6 гадзіны цемра была па ўсёй зямлі да гадзіны 9. А каля 9 гадзіны ускрыкнуў Ісус моцным голасам, кажучы: «Ілі, Ілі, лама савахвані», што азначае: «Боже мой, чаму ты пакінуў мяне?» Некаторыя з тых, што стаялі там, чуючы гэта, казалі: «Іллю кліча ён». І адразу пабег адзін з іх, узяў губку, намачыў яе воцатам і, насадзіўшы на кій, даваў яму піць. Астатнія ж казалі: «Чакай, пабачым, ці прыйдзе Ілля ратаваць яго». Ісус жа знову, скрыкнуўшы моцным голасам, спусціў дух. І вось завеса храма разадралася напалам, зверху данісу, і зямля страсянулася, і скалы раскалоліся, і магілы адкрыліся, і многія целы спачылых святых уваскрэслі. І, выйшаўшы з магіл пасля ўваскрасення яго, увайшлі ў святы горад і явіліся многім. Сотнік жа і тыя, што з ім вартавалі Ісуса, бачачы землетрасенне і ўсё, што адбылося, перапалохаліся вельмі і сказалі: «Сапраўды, ён быў сын Божий». Яшчэ і яшчэ у міры Господу помолимся. Заступи, збав, помилуй, заховай нас, Боже, ласкою Твоею. Всесвятую, беззаганную, наидобрословенную владарку нашу, Богородицу, вечно Деву Марию, с усими святыми помянувши сами себе един одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Бо Ты добрый и человеколюбный Бог, и Тебе мы славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. И как нам быть достойными слухать Святое Евангелие Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мудрость, будем слухать Святое Евангелие, миру сим. Благословляй. Кого для Матфея Святого Евангелия читание.
У той час воины, прыйшоўшы на месца, якое называецца Галгофа, што значыць месца чэрапа, далі Іісусу піць воцат, змяшаўшы з жоўцю. І, пакаштаваўшы, ён не захацеў піць. Тыя, што распялі яго, дзялілі адзежу яго, кідаючы жэрабе, і седзячы вартавалі яго там, і змясцілі над галавою яго надпіс з указаннем віны яго. Гэта Ісус, цар іудзейскі. Тады распялі з ім двух разбойнікаў, аднаго па правы бок, а другога па левы. А тыя, што праходзілі міма, зневажалі яго, ківаючы галовамі сваімі і кажучы: «Ты, які разбураеш храм і за 3 дні будуеш, уратуй сабе самога. Калі ты сын Божий, сыдзі з крыжа». Гэтаксама і першасвятары з кніжнікамі, і старэйшыны, і фарысеямі, насміхаючыся, казалі: «Іншых ратаваў, а самога сябе не можа ўратаваць. Калі ён цар Ізраіляў, няхай цяпер сыдзе з крыжа, і уверуем у яго». Спадзяваўся на Бога, няхай цяпер збавіць яго, калі ён угодны яму. Бо ён сказаў: «Я сын Божы». Таксама і разбойнікі, распятыя з ім, ганьбілі яго. Ад 6 жа гадзіны цемра была па ўсёй зямлі да гадзіны 9. А каля 9 гадзіны ускрыкнуў Ісус моцным голасам, кажучы: «Іллі, Іллі, лама савахвані», што значыць: «Божа мой, чаму ты мяне пакінуў?» Некаторыя з тых, што стаялі там, чуючы гэта, казалі: «Іллю кліча ён». І адразу пабег адзін з іх, узяў губку, намачыў яе воцатам і, насадзіўшы на кі, даваў яму піць. Астатнія ж казалі: «Чакай, пабачым, ці прыйдзе Ілля ратаваць яго». Ісус жа зноў, ускрыкнуўшы моцным голасам, спусціў дух. І вось завеса храма разадралася напалам, зверху данізу, і зямля страсянулася, і скалы раскалоліся, і магілы адкрыліся, і многія целы спачылых святых уваскрэслі. І, выйшаўшы з магіл пасля васкрасення яго, увайшлі ў святы горад і явіліся многім. Слава Тебе. Ты 7 повинен был читать. 7. Перший, другий. Я 7 читав. Ну, добре, все. Яще і яще у мірі Господу помолимся. Заступи, збав, помилуй, заховай нас, Боже, ласкою Твоею. Пресвятую, пречистую, найдобрословеннейшую, славную владарку нашу, Богородицу и Вечнодеву Марию, с усими святыми помянувши сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Бо Твоя держава и Твое есть царство, и сила, и слава, и Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. И каб сподобится нам почуть святое Евангелие, Господа Бога молим. Мудрость таньма, прамо выслухаем святое Евангелие, мир усим. Поводле Луки святого Евангелия читание. Будем уважливыми. У той час вялі з Ісусом яшчэ і 2 злачынцаў, каб пакараць смерцю, і калі прыйшлі на место, званае Лобным, там распялі яго і злачынцаў, аднаго справа, а другога злева. Ісус жа сказаў: «Ойче, даруй ім, бо яны не ведаюць, што робяць». І, дзелячы адзежу яго, кідалі жэрабя, і стаялі людзі і глядзелі, насміхаліся з імі разам і начальнікі, кажучы: «Іншых ратаваў, няхай уратуе самога сябе, калі ён Христос, Божы абраннік». Глуміліся з яго воіны, падыходзячы і падносячы яму воцат і кажучы:
Коли ты царь иудейский, то уратуй самого себе. Был же и надпись, написаны над им литерами грецкими, и римскими, и еврейскими. Гета царь иудейский. И один з повешених злочинцев блюзнерив на його, кажучи, коли ти Христос, то уратуй себе і нас. Другий же отказ, унімаючи його, казав, хіба ти не боїшся Бога, бо сам на тое ж осуджений, але ми справедливо, бо належные за учинки наші отримали, а ён нічого дренного не зробив. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, коли придешь у володарство Твое. И сказал ему Иисус, правду кажу тебе, сегодня со мною будешь у раї. Было ж каля 6 годины, и темра была по усей земли до годины 9, и померкло солнце, и завеса у храме разодралася напополам. И, ускрикнувши моцным голосом, Иисус сказал, «Ойче, у руки Твои отдаю дух мой». И, сказавши это, выпустил дух. Сотник же, убачивши, что отбылося, прославил Бога, кажучи, «Сапраўды человек гэты был праведный». И усе люди, якія собралися на гэтае видовище, убачивши, что отбылося, верталися, б'ючи себе у груді. Усе ж знайомые яго і жанчыны, якія прийшли следом за ім з Галілеї, стояли воддаль і глядели на гэта. Прийдіте, будем славить у песнях укрижованого за нас, мудрые, убачивши його на древі. Мария, убачивши його на древі, ускликнула, хоть ти терпиш розп'яття, ти син мой і Бог. Яще і яще у мире Господу помолимся. Заступи, збав, помилуй и заховай нас, Боже, ласкою Твоею. Просвятую, прочистую, найдобрословеннейшую, славную владарку нашу, Богородицу и вечно Деву Марию, с усими святыми помянувши сами себе и один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Бо Тебе хвалять усе силы небесные, и мы Тебе славу отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. И ка быть нам достойными слухать Святое Евангелие Господа Бога, молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мудрость, будем слухать Святое Евангелие, миру сим. И Духу Твоему. Поводле Яна Святого Евангелия читание. Слава Духом Твоим, Господи, Господи. Будем уважливыми. У той час стояли каля крижа Ісусова маті Його, і сестра маті Його, Марія Клеопова і Марія Магдаліна. Ісус же, убачивши маті і вучня, який стояв побач, і якого він любив, каже маті своїй, «Вось син твой». Потім каже вучню, «Вось маті твоя». І з того часу вучень узяв її до себе. Після гэтага Ісус, ведаючи, що усе уже здійснилося, як збилося Писання, каже, «Смагно». Тут стояла посудина, наповнена воцету, і воїни, наповнивши губку воцетом і насадивши її на стеблину ісопу, піднесли до його вуснов. І коли поспитав Ісус воцету, він сказав, «Здійснилося», і, схиливши голову, отдав дух. А покольки була п'ятниця, то юдеї, каб не засталися тіло на крижі у суботу, бо великий день була
тая суббота, просили Пилата, каб перабіць у іх голені і зняць. І вось прыйшлі войны, і ў першага перабілі голені, і ў другога распятага з ім. І прыйшоўшы ж да Ісуса, як убачылі, што ён ужо памёр, то не перабівалі ў яго голеняў. Але адзін з воінаў, каб працяў яму бок, і адразу выцекла кроў і вада. І той, хто бачыў, засведчыў, і сведчанне яго праўдзівае. І ён ведае, што істину гаворыць, каб вы паверылі. Бо гэта сталася, каб споўнілася Пісанне, косць яго не будзе паламана. Яшчэ ў другім месцы Пісанне гаворыць, будуць глядзець на таго, каго працялі. Усё живе, хвалить Господа, хвалите Его, раннім рогу хвалите Его, на леры і гуслях. Два злачынства зрабіў мой першародны сын Ізраіль, пакінуў мяне крыніцу вады жывой і выкапаў сабе разбітую студню, распяў мяне на крыжы, а вараву прасіў вызваліць. Убачыўшы гэта, неба жахнулася, і сонца схавала промні свае, а ты, народзе мой, не збаяўся і не засаромеўся, але выдаў мяне на смерць. Прабач ім, Ойче святы, бо яны не ведаюць, што робяць. І каб нам быць дастойнымі слухаць святое Євангеліє Господа Бога молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мудрость стань мы ровно, выслухаем святое Евангелие, мир усім. Поводле Марка святого Евангелия читание. Яу вакару атеюс, каданги буво, пасеренгимас арба шабо иш вакарес, атвикой Юозапас иш ариматеос, гарбингас тейсмо тарибус нарис, курис ирги лауке дево королистес, ис драсейну эю пас пилота, ир попраше езаускуно, пилотас нустебо, аргияу буту мирес, ис посишауке, щемтининка ир поклаусе, ар Иисус яу мирес, потирестей иш щемтининко ис атидаве, Юозапу икуна, шисну пирко, дробуле нуеме Езуну акрижаус, и винньою, и дробуле, по гульдеї, капо, рисіє, куріс буво, і шкалтос уолоє, ір, ушрітіно, анга, акменюй, Марія Магдалена, ір Марія, Йозе, смотіна мате, кур'їс буво, палей дотас. Уве... Веки показал нам светло, слава на вышине Богу, и на земле супокой, добрая воля сирот людей. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, в песнях славим Тебе. Дякуем Тебе, Деля великая, славы Твоей, Господи, Володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Господи, Сын единородный, Иисусе Христе и Святый Духу, Господи Боже, и огню Божие, соединяется, что взял на Тебе грехи свету, смилуйся над нами. Ты, что взял на Тебе грехи свету, прими молитву нашу, что сидишь по правой руце Отца, смилуйся над нами. Подойди бедным святых, и один Господь Иисус Христос на славу Бога Отца. Аминь. Буду что дня благословлять Тебя и хвалить Тебя, Твое до веку и на век веков. Господи, Ты был на пристанищем с роду в род. Я сказал, Господи, смилуйся надо мною, оздорови душу мою, бо я перед Тобою сгрешил. Господи, до Тебе прихожу, на вышине не чинить волю Твою, бо Ты Бог мой.
Тобі криниця життя і взянні Твоєму бачиш світло, милосердність Твоя, хай буде завжди скрімі, що познали Тебе. Дай, Господи, у этот день заховаться нам без греху. Благословенный Ты, Господи, Боже, Отцов наших, и имя Твое всехвальное и прославленное до веку. Аминь. Хай милосердность Твоя, Господи, спошли на нас, во мы услали, надею на Тебе. Благословенный Ты, Господи, научи меня заповедов Твоих. Благословенный Ты, Владару, дай мне зразуметь Твои заповеды. Благословенный Ты, святый, просветли меня заповедами Твоими. Милосердность Твоя, Господи, вечно тривай, и погорди творами рук Твоих. Тебе належится хвала, Тебе належится песня, Тебе слава належится Отцу и Сыну и Святому Духу. Тебе завсёды и на веки веков. Аминь. И как нам быть достойными слухать Святое Евангелие Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Мудрость устаньте, будем слухать Святое Евангелие, миру сим. И Духу Твоему. Поводле Яна Святого Евангелия читание. Слава Богом Твоим, Господи, Господи. У той час Іосиф з Аримафеї, який був учнем Ісуса, але тайним за страху перед іудеями, попросив Пілата, каб узяти тіло Ісусова, і Пілат дозволив. Тоді прийшов Йон і узяв тіло Ісусова. І прийшов і Нікодим, який приходив раніше до Ісуса вночі, і принес сумість со смирни і алою, фунтів каля 100. Узяли вони тіло Ісусова і оббили його полотнами з духмянностями, як поводле звичаю ховають іудеї. Был уже на тым месцы, где ён быў распяты сад, і ў садзе магіла новая, у якой ніколі яшчэ ніхто не быў пакладзены. І там, за пятніцы іудзейскай, паколькі блізка была магіла, паклалі Ісуса. Слава долготерпению Твоему, Господи, Господи. Увесь свет змяніўся ад страху, убачыўшы Цябе, Христе, на крыжы павешанага. Сонце памеркла, і асновы зямлі ускалыхнуліся, і ўсё стварэнне спачувала Творцы свету, які дзеля нас добровольно пацярпеў. Господи, слава Табе! І каб нам быць дастойнымі слухання святого Євангелля, Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи помилуй. Мудрость станьма прама, выслухаем святое Евангелие. Мир усім. Духу Твоему. Поводле Матфея святого Евангелия читание. Будем уважливыми. На другі дзень, наступны пасля пятніцы, собраліся першасвятары фарысеі да Пілата і сказалі: «Спадар, мы успомнілі, што ашуканец той яшчэ, калі быў жывы, сказаў: праз 3 дні ўваскрэсну, дык вось загадай вартаваць магілу да 3-го дня, каб вучні яго, прыйшоўшы ўначы, не ўкралі яго і не сказалі народу ўваскрэс з мёртвых, і будзе апошняе шуканства горшым за першае». Пілат же сказаў ім: «Маеце варту, ідзіце, ахоўвайце, як знаеце». Яны пайшлі і сталі ахоўваць магілу, прыклаўшы да каменя пячаць і паставіўшы варту. Долготерпению Твоему, Господи, Господи. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, помилуй нас. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, помилуй нас. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, цяпер і заўсёды і на веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владару, пробач беззаконие наши, святый,
наведается ли немочи наши, деля имя Твоего, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Ойче наш, який єсть на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде володарство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш наденний дай нам сьогодні, даруй нам провини наші, які ми даруємо виноватим нам, і не веди нас у спокусу, але збав нас від злого. Бо Твоє єсть володарство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, тепер і завсёди, і на веки веков. Ты выкупил нас от твоего законного, Твоей почестной кровью, прибитый до крыша и пробитый копьем. Ты человека любче даровал людям несмертность, Збавителю наш слава Тебе. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Да прослави. Христос, истинный Бог наш, який потерпел пляванні, биттё и оплявухи, крыши, смерть, для збавлення свету, молитвами наичистої своей Мати, святых славных и годных похвалы апостолов Петра и Павла, и усіх святых апостолов, святых и праведных богоїцов, які мої Ганни, и усіх святых, хай змилуется над нами и избавить нас, бо он добрый, человеколюбный. Дякую, дорогі брати і сестри, за гэтую молитву. Разумею, цяжка, доўга, але давайте уявім, што перажываў сам Господь Ісус Христос у гэты вечар, у гэтую ноч, што перажывалі яго вучні апосталы, што перажывала яго прачыстая маці. І калі вось гэта ўсё уяўляеш, то разумееш, што наша вось гэтая молитва – гэта толькі маленечкая кропелька ад усіх тых пакут і зняваг, якія пацярпеў сам Господь Ісус Христос і тыя, хто быў побач з ім. Вось гэтая ноч з чацвярга на пятніцу – гэта самая страшная ноч чалавечай гісторыі, бо гэта ноч збіцця, здзекаў, неправедного суду над Господом Иисусом Христом. Завтра раніцой, у пятницу, Господа Иисуса Христа привели уже на суд до Пилата зранку, собрался вось гэты натоўп, і пачаўся суд у Пилата, і потым по-нашаму дзесьці каля 12 гадзін дня Господа Иисуса прибили на крыж, і каля 5 гадзіны, каля 15 гадзін Господь памёр на крыжы. І потым уже другая палова дня, гэта калі Іосиф Арымафейскі пайшоў да Пілата ўжо пад вечар, папрасіў зняць цела Ісуса і пахаваць яго. І вось заўтра у нас таксама ўвечары служба, якая будзе нагадваць вось гэты момант зняцця Господа Ісуса Христа з крыжа. І вось гэты момант узгадваецца тады, калі на цэнтр храма выносіцца плашчаніца, нясецца ікона, на якой выяўлена цела змучанага, зраненага, забітага Господа Ісуса. І пасля вынасу плашчаніцы адбываецца чын, служыцца чын пахавання плашчаніцы, і звычайна з плашчаніцай праходзяць крэсным ходам. На жаль, у нас такой магчымасці няма, але тым не менш мы адслужым вось гэтую службу пахавання плашчаніцы. Хто можа данесці дадому агеньчык, папробуйце данесці, у каго ёсць магчымасць. Хто не можа, просто патушыце свечачку, прыйдзеце дадому, адкрыйце Евангелие, адно са страсных Евангелиях, запаліце, прачытайце гэта Евангелие, і хай гэта свечачка пагарыць у вас
дома. Я ще раз щиро вам дякую. І нехай Господь добрословить нас своїм святим і животворчим крижем. Амінь. Дякую всім, хто з нами сьогодні був. Завтра служба почнеться о 18:30. І там буде виносити плащаниці Христа і набоженство поховання плащаниці. Усім до зустрічі і до завтра. Пока.